Naimbag nga orasyo papagayam. Itagon daway sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Palimos, magdan kayo man iti uray basitla at tulong kakabsat. Palimos. At to'y titulong ko kada kayo, Nana. Ha? Nana Pasita? Da kayo kadidayta? Ako, saan? Saan? Diyuling dan ti rupayo, Nana. Uray nakaabungot kayo, mailasin kayo. Ako, pangaasib, balasang ko. Hindi mo ibagbaga ka ni Jenny. Di pa nagpalpalimos ko. Ala, apay ngagpalpalimos kayo? Ay, awan pangalaak iti kanak. Tapi napanaw nak ni Jenny iti balay na balasang ko. Anya, apay ngay? Ako gayam. Ay, siya gayam tipi manaw. Uwan, siya tipi manaw balasang ko. Ay sus, malamiisan kayo ditoy. Umay kayo, taitulod kayo, ije balayo. Ay, saanan? Basta umay kayo. Tsak kaya't tikas ta makit-kitak kada kayo. Umay kayon. Ay, tanak ti anak ko. Saan? Siyak ti makaam mo, Nana. Pudno ka di a pinapanaw mo ni nanang mo diti balayo? Masurunak ngamin. Ti amok. Di na paypayswan ti pumanaw. Ngam pimanaw mat nga agpayso. Pangaasim, maasi ka iti inam. Baketen, aywanam kit di. Ay. No anyaman day taasakit tinakamukin kwa na. Lipatamon, pakawanamon ni nanang mo. No anyaman tinagbasulan na ken ka. Inamlatta ni Nana Pasita. Apay, no awan ti inam, na itao ka nga rod. Sige, mabalin mo ti pumanaw, Jenny. Takasaritak ni nanang ko. Sige nga rod, ulitak, di mo baybayan ni Nana Pasita tabaketen. Pangaasim Mangibabain kayo? Nagkunaamapan kayo kundi palimos. Anyalat ibagati tao kanya kunyay. Ay, pasensya kan anak ko. Paawa effect kayo kiti Kundi palimos kayo. Tapno maasi dagiti tattao kada kayo. Tapno agparang nakakaasi kayo. Katsyak manon ti dakes. Ane, awan mo't ti madi nga intensyon ko, anak ko. Nakapsutak mo't nga rudan. Kanadarik-rik na sa anak ang makatrabaho. Isong agpalimusak ka. Tapno adda pangalaak iti kanag. Mangibabain kayo kiti Anak ko. Aputin nyo man, tangiwat nyo, aguyin kayo. Wan, anak ko. Kan ikatin nyo, tanagburang at chinelas yo. Tingkay agugas. Wan, anak ko. Belong? Apay, Ma'am Jenny. Manipod ita, saan kanya aglaba? Agluto kon agdalos dito'y balay. Ha? Bayam ani nanang timang trabaho kadagita. Ha? Baketan ni nanang mo, ma'am. Kaasimay. Siyaklatan. Saan nga rudan? Tilatan pa nagmanehom ti into narambelong. Ngam maksayan mat ti sweldom, ta syempre maksayan ti trabahom. Anya? Ninanang ti mga ramid kadagiti daduma at trabahom. Tapno ada serbin na nga agnaad dito'y balay ko. Ma'am Jenny. O anya, naawatan ti imbagak? Uwan, ma'am. Nagbangsit matan dito silad yo? May salarabi inaturo kayo dito ngam nagbangsit matan ti silid. Anak ko. Bumangon kay dita, tayong kay agdigos. Ay, malaminak. Kan matitibagbagik. Nagbangsit kayo nga rod. Basta yung kay agdigos. Diyak makaanos iti kasta nga pay udyo. Naimbag kada kayo at naimyon kayo iti angot yo. Malaminak, anak ko. Nagangdod kayo nga rod. Ala, yung kay agidadang iti pagdigos yo. Ala, bumangon kayo ditan. Darasin nyo.
Naglamin. Ala, agsabon ka na impag. Uray mamitluin no, maminlimang agsabon kayo. Tapno maikat yang dudyo. Wan, anak ko. Ala, darasin nyo. Katne, adda pa'y papanak. Wan, mabiitan. Sige, agbuyat kayo pa'y. Malamin akon. Alakit din. Nan, tasyak man natin mangbuyat kada kayo. Dito pa'y. Naglamin. Sa paam timang sukon kanyak inton malum abelong. Wen, ma'am. Aramidom di imparamid ko kung kay garahe Bay am aninanang ti agluto kas kada agdalos iji balay, naawatam? Wen, ma'am. Naawatak. Ala, mapankan. Nana, apa yan? Anyat mapaspasamak kada kayo. Nabarak, maulawak, kan malaminak. Anya? Ay, ala. Apa yan nga, nana? Maulawak, tulungan ako, Barok. Anya nga iti aramidak. Itaray kayo lang ni ospital, nana. Tadyak mo't amon, anya ti ipatumar ko kada kayo. Hello, Belong. Apeng imawag ka? Oras si trabaho nga mawawag ka? Kwa, Ma'am Jenny. Ni nanang mo. Intaray ko dito yung ospital. Anya? Apay? Agurigor, ma'am. Aggurigur laang, in-hospital mo adagusan. Kwa, makapadanag mo't ngamin tilangana itay, ma'am. Maulaw, nabara kan nakapsot. Naglaing kamutan? Kunamot lang si kanti boss, Belong. Ha? Kat, anyat ko na ti doktor ngay, makonfine? Saan, ma'am? Iyawit ko mutla ka, no? At ay narisita da nga agas na. Tangay si katin nang ipan dita ospital, si ka nga ro ti magbayad iti agas na. Ha? Agpakalaing ka nga, gatangam dag iti agas na, ngam kwartam ti aramatam, Belong. Kat, kumusta ti Riknam? Medyo mayat-mat basitan sa anak kon anabara. Ingkarigatak ti nagluto. Mangankan, anak ko. Itatabakat kan nakapsut kan? Saka kundi singpet kanyak? Kunamatlan asino ka akasingpetan ita? Di ka man aging sisingpet? Ipakitam ti pudno nga ugalim nanang. Anak ko. Jesigod a kinauyong mo. Ipakitam ita. Kabilin nakman ita. Tadakkelakon. Ha? Ala, tungpanak nanang. Di ka agsangit. Artista anak pa'y tikunam. Ngam idi ubingak. Siyak ti kanayon apasangitom. Kanayon nakakabilon. Kandinak pa'y pakanan numaminsan. Tati lalakin ti. Suston. Gusto ko man, anak ko. Nagbabawya kon dagita nga inararamid ko iti. Bakawanan ko, ma. Patpatkan ka una, anak ko. Patpatgan? Jakpat sinday tang ibagbagam. Tasipot adan puot ko. Jak narik nga pamatag. Awan sirbem nga ina. Jak pulos narik ti pamatag ti inaakaskin ka. Pasig akabil kan ungat, impalak ang mukanyak nga anak mo. Anak ko. Naragpat ko ti arapaap ko. Gapumat la ti bukod ko a sakripisyo. Awan apulos ti naitulong mo. Isu nga awan ti rumbang asubadakin ka nanang. Ti rumbang nga isubad ko kin ka. Kat gura, saan a pamatag? Jenny. Nana Pasita, okay kayo kadilaan? Wen, Barok. Grabe mo ni Ma'am Jenny. Kanayon na kayo abugkawan. Masyanak kada kayo, nana. Okay laeng. Maawatak ti anak ko. Sana nasaya tikas jengar aramiden na kada kayo, nana. Inana kayo.
Ngam bugbugkawan na kayo. Kas kay mo't laubingan na bugbugkawan na. Ay, aw-awa taklatan ta anak ko, ta ipatpatag ko, Belong. Nuadala ko masabalya pag naidan nyo, nana. Panawan nyo ni Ma'am Jenny. Takaasi kayo lang iti din, nana. Kasla awan serbiyo dito'y balay na. Kasla saan nga ina ti pangibilbilangan na kada kayo. Ay, ala, bye-bye amlaan, Barok. Basol ko no apay akas jay ta anak ko. Ha? Anyat kayat yu asawan, nana? Ado ti basol ko. Iso akas taon ay agura na kanyak. Ado ti nagkurangakan kwa na, Barok. Sa anak nga minanagbalin anasaya at nga ina. Banag apag babawya kiti kastaunay. Iso nga, ano saklatan no anyaman ti isubad ti anak ko kanyak. Nakasagana ak, amang ikaro iti nagbasulak iti anak ko. Kumusta ni nanang mo ngay, Jenny? Asjay lata agin sisingpet lata. Kunamlan asino akatanukan, itatabakutan. Jenny, saan kumakas na ti panagsasaom iti inam? Bakutan ni nanang mo. Nagbaliwan da jay. Agin sisingput kit di Awan ngamin kamangan nan. Isong agin sisingput, tapno tulungak. Asino pa'y kumati kamangan na, no saan asika? Awan utang ko anaimbag anakam kinkwana. Tabi na ibay anak iti sidong day di lolak. Naimbag nga rin taad day di lolak. Idi kasapulak, awan. Itatadakilakon, sa kundi pakita kanya. Jenny, di ka kumagimula iti sakit tinakam iti inam. Lipate mon tinapalabas. Si kamot laang ti marigatan, no imimpanam ti sakit tinakam mo iti inam. Nagbalbaliwan ni nanang mo. Ikam kuma iti gundaway ng agbalbaliw. Kaya't naasulnitan ti ado ang nagkurangan na ken ka. Ay, jak amo ti ibagak, Jonah. Basta ita, nasakit tinakam ko. Intimplaan ka iti gatas mo, anak ko. Adtoy, No idi ubingak kung mga inaramid mo ti kasta. Ay, pakawanan na ka din, anak ko. Amok nga ado tinagkurangakan ka. Iso apakawanan na kuma. No idi ubingak, no bumangunak, kat di kay makita, agsangita. No agsakitak idi, da kayo ti sapulak, ngamayan nyo. At da kayo iti ayan dagiti barkada yo. Anak ko. No dumawatak iti igatang ko iti kanak, kudot kantong paadagos ti ipalakam mo kanyak. Anyat klasim nga ina! Anak ko. Gaputawan gaway ko, taubingak kat nga road. Laklakaam ti mangkabil kanyak. Ngamuray na uyong kay di kanyak, sinapsapol kalata. Anak. Sinangsangitak ti kawan mo iti denak. Pinigat niya agsangitak. Pagawanan na ko, anak ko. Ipatpatag ka una. Ang oray no kasta. Nagsalo ka ga. Nagtrabaho ak. Nga oray minor di idadak. Anak ko. Inan anusak tinagbalin ang babaunan. Tapno makaurnungak lang iti pagadal ko. Kat nagunot ko ti arapaap ko. Kakumat la iti bunga ti lingag ko. Anak ko. Iso adidak mo siguro mapabasol. No apay akas tinitratok kata kayo ita. Makaabmo kayo no makaanos kayo. Wino saan? Oh, di ka pa mat nakasukat, Belong. Agbiyahe ta ita. Ta dumarayak iti kasartigayam ko. Adayo ka diti papanantayo, ma'am? May sa oras lang ti biyahe? Ay, kaslama di nga minterik na, Ma'am Jenny. Nasakit ti ulo, kan titel-tel ko.
Jak maawatan teriknak, ma'am. Ay, sapay namnamaan dati ipapan ko ijay. Ala, itulod nak lang aro doon. Ure agawid kan tumatla adagos. Sanak tuman sukunan no agawid ak. Sige nga rod, ma'am. Mabitlaan. Nagbuntog ka matanyag maneho. Aldawan. Ma'am. Itay pa'y ngami nga gululawak. Kan pasalog to'y dalan. Isu ang masapol nga inayadag. Maulawak, ma'am. May dungpartan pelong. At preno ka. Ini anak. Nana, matayaksan. Friend, kumusta tiriknam? Matayaksan. Ay, saan anak ko? Ay, naispalkan iti pagkad. Isaan ikaagsao iti kasta anak ko. Juan Jenny, agyaman tayo iti Diyos. Ta naispal ka iti pan nakadisgrasya yo iti driver mo. Ni Belong, kumusta? Ay, naispal matan iti paggad. Isu na laeng, ta saan unay ang makasao. Adagayam high blood na, kat naigiddan sa kano iti pan nakaatake na. Anya, basol ko. Pinilit ko nga agmaneho. Nga oray imbaga na maditirik na. Ala, di ka agsang sangit. Taamangan no makapadagas kin katikasta. Agpaimbag kakit di. Apay adyak maigaraw dagiti sa akak. Ay na, ladingitan mi nga iba ka anak ko. Awanan dagiti sa akam. Anya, Kapilitan a pinutid da. Tanaderder ga po iti pan nakadisgrasya. saan? Saan na po nunay tananang? Saan? Mabisin ka ka din, anak. Yagkunti ka nam dito silid mo. Kaya't ko timangan ije kusina, nanang. Sige, taiduron ko nga ron ti wheelchair mo, Wine. Mapantay je kusina. Agyamanak, nanang. Itatanalpas kan anangan. Agtumarkan iti agas mo, Wine. Un, nanang. Antoy, tumarumon. Ita, siyak matag tumar, anak ko. Ha? Anya tatumtumarin nyo? Apay nga agtumtumar kayo iti agas? Saan nga agas daytoy? Bitamina. Pagpapigsa a bitamina. Tapno napigsa akanayon ang mga sikasukan ka, anak ko. Ha? Kanayon ko nga ikararag iti Diyos nga umatidog kumapay ti biyag ko. Tapno maasikaso ka iti napaot. Agyamanak, nanang. Agyamanak taada kayo. Pakawanin da kuma, nanang. Ay nahagyaman anak ko. Agyaman tay narakop nakmanan. Ay patpatkan ka unay anak ko. Pakawanin dak no nagimulak iti sakit tinakam kada kayo. Ipatpatag kayo unay. Ikarik, sulnitak ti ado ang nagkurangakan ka anak ko. Katkindawan ta iti Diyos nga ikanakpay iti atindong abiyag. Tapno maasikaso ka na imbag. Agyamanak, nanang. Agyamanak ba't anak ko?
Awan tinasaya at ngaitdan ti sakit tinakam. No adda makabasol kan ka, pakawanam. Kat di ka agimula iti gura iti kaunggam. Tapno awan to, ti pagbabawyam. Bueno, papagayam, ditaan tinagibusan, ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Ket ita, sagutan da kayo iti sabali manan, apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Ayan ti belt bag ko, garay. Ha? Papanamanan aya ka rabiin, Jerry? Ayan ti belt bag ko, kunak. Anday dyan sila da? Hingkalaay. Tani, maladaw ako niti papanak. Darasam. Wen, mabitlaan. Isunan anak ko. Gusto, hindi ka nagsangit, Wen. Garay. Apay sumanangit ta apo ka. Nabarang arod tatang. Kung pagtumaramon Ay na, anyang iti pa tumarko ka man agas na dito balay. Awan pa ni Jerry ay Awan manan Sigurado saan manan nga agawid day chay. Napananaya. Napan man siguro na itayan ti babae na. Anya. Ay una yan dahi atao. Duwan ti anak yaw. Hindi pala nagbalew. Talaga siguro ngayon lasag ng tikas ding ugali na. Namintak la babaero. Makapasuron tikas to'y. Anak kaw. Apay ngamin ay babaero jay putot yun. Binaybayan yun sa ngamin nga grurutap tinobya na edi barupay laang. Kanayon mo't apagbagaan mi ide iti day din anang yaw. Awan mo't deng-denggen na. Wano? Babaero kayo mat idi kaw bubingan nyo. Katda kayo titimawidan na. Nay, saan mo't abalasang kaw? Manipod nagdan na kami iti anak yo. Basiga problema tim papay na kanyak. Awan pakibiyangan na kadagiti putot na. Makapasuron. Ay na, aburido akon. Numuna katagbara ti anak me. Makapadana ka talaga. Sumangpetak tula ka day. Sige, bye. Anyat ko na siya asawam, Cherry. Agurigor ka no di anak me. Syakter, ngerengen na. Pitawan nga rod kwarta. Ay sus, amangan no niya ti mapasama kita anak yo. Diyak kaya ti makonsensya. Ipan yun iti ospital ta anak yo, honey. Awan mo nga rod kwarta, honey. Mabitlaang ha. Atoy, umdas mat siguro tay taabos-busan iyo. Ha? Ne, kababainan ken ka, honey. Alakit din. Itulod na kami nga rod iti ospital, honey. Anya, mga ano niya taramidan ti asawam no makita nak. Saan? Siyak ti makam mo. Saan na basta makaramid iti saan na nasayada jay. Tamakaraman kanyak. O sige, awagam nga rin ti asawam tadagasan ta idan. Inak pagandaran ng tilugan. Ayan ni Bibi. Aday dya silid, nakaturugan. Nabara ka di pa'y? Katwa na, tawang mo tinumar na. Kitrubwata mo na, tay pantan iti ospital. Kat, tilugan ti babaeng ti pagluganan tayo ama pa ni hospital. Kit anya ko ma. Urayam nga dadakas sa mapasamak iti anak ta. Mangkita ka iti sa bala pagluganan tayo. Alaki din, nagadung ammom. Di ka kitagyaman ta, dalibre pagluganan tayo. Darasem! Tangay nagatang amin nga agas ti anak ta. Di nakmet siguro ring-ringanan. Ipatumar mo dagiti agas na. Tapno aging bagadagos. Kat, di mo ko na rumwar ka manan. Kito na. Tani, agururay ni Marisa iya kotse. Awanan ka talaga itibain. Iparupam launa yan ti panang liplipot mo kanyak. Awanan ka itibain. Ay, agtal na ka man. No saan nagapukan ni Marisa? Na ipacheck up tangarot ti anak ta? Alaman? Kun... Dahito ipay. Inted na dahito agastusin nyo. Alamon,
No, di ka sumanao. Kwartam lang, dayta. Diyak pagan ano tinagkapoy ti babaim. Anya? Alam kay Dane. Agindidi ka pa ilaan. Idisok dito yan. Sige, mapana kon. Sana nag-aawid ni Jere, di rabi garay. Saan ata si Muro ti babae na? Sa payawan bagasay na nakaw. Awan lang aro ti permanente at trabaho di anak yun. Agbababae pa ilaang. Awanan pa'y na talaga day di lalaki. Ay, unay mo day di lalaki. Di lang mabae ni tikas di nga raramidin na. Ay, pasensya ka na. Irresponsable di anak ko, anak iasawaam. Alaan yung takwarta nakaparabaw di talamisaan. Ha? Akin kwarta iti day tangay. Intan ni Jerry. Kwarta di babae na. Ibal lang ko kumangam sayang mat. Daytan at igatang tayo iti bagas. Mala. Siyak nga roda, hindi mapan gumatang di ta istor. Balasang ka, Siya kun tatang tani, agar arbis. Ay, siya kon. Agpayo nga. Siya kon, anak ko. Ay na. Nalipatak mo din tinagbutas. Nabasagayam ti kalsada. Ay, partakak pa'y timag na. Tamang ano ipigsana ti daw. Nagalis ti napadakak. Anay ko. Ti patong ko. Nagsakit unay ay. Anay ko. Tulong. Tulungan da. Anay ka. No kunak tumat ngamin na siyak ti mapan gumatang iti bagas. Ngam nagpilit kayo ngamin. Anya nga ita. Naigalis kayo lakit nga rudan. Naimbag atada nang yawid kada kayo diti balay. Anay ka. Ay na. Kasyan na kumaapo. Jaksan kabailan. Nagsakit isikat kan bukot ko. Nasakit no agkuti. Natangkan tumat ngamin ti ulo yo. Anya nga ita. Ay, pasensya ka. Balasang ka. Kaya't kulang amin ti makatulong kin ka. Anay ko. Ay, katanusan nyo Anya nga awamot kwarta kapang pagas ko kada kayo. Ang bayan nyo tawagak ni Jerry. Ibagak ti kasasaad yo. Hello? Apay maninaya? Umanawag ka? Ni tatang, naigalis. Addan samot na apektaran at ulangnan. Ay, marigatan mo tinamag na. Agawid ka ngamin ataw, may mukitaan. Jak masangaw. Tanay, ada papanan may. Napatpatag ta babae, ngam ti amam. Sinalbag ka. Ket no agawid ak, magasa nga raw. Apay mangagasa kaya. Ingkay pa doktor ata ni jak masango. Kan awan kwarta ka pang paagas ko kan kuana. Sapi agag-agas pa ila ti anak ta. Jak nga raw mo't masangaw. Apay ngamin anay galis aya. Mapan ko magumatang iti bagas iti store. Ngam naigalis mo ton. Apay ngamin nga iso timbom mo. Sika ko mga mina na. Nagpilit nga rod. Basol ko aya. Agawid kakit din. Ito na dawayak. Tanay, at dapay papanan may. Sige, bye. Garet, balasang ko. Iganak man iti danom. Garet. Mabit lang! Pasensya ka, balasang ko Oh, uminom kayon. Anya pa'y timasapol yu talakon. Ibagayon, tani, at dararamidak. Ay, awanan, garet. Dahito lang tanom. Imbes adya anak yu kumati mga sikaso kada kayo. Ngamawan mat. Tao, ukupan na ngamin di babae na. Awanan ba hindi dya lalaki? May stress ka mang pampanunot kan kuana. Agsakit ti ulok. At nadun ti oras na iti babae na. Insukat na kami ni tinay pakat. Ay, araw.
yak kanunungan ti kasjay nga aramid ti anak ko, balasang kao. Magpagaan yung matngamin ano kasi nga gawin. Nadinakmot ng tanggal nga asawa na. Ung tanak mo nga raw no bagbaga. Bugkawan nak balasang kao. Wana tarinwam yung amin. Naturturay ngamda kayo kat na kayo ti amana. Garet. Sige tanay, ato pa taramidag. Anyamat ang tigas ti abiyag. May stress ak di ti balay. Awan may gatang itimakan. Awan aminan. Jerry, honey, adda ka di pa'y busbusan da ije balayo? Awan nga raw din, honey. Atiks da di agarit. Agawid ka taing kaikan ida iti kwartada. Kaasi damat. Okay lang ken ka, honey? Wen, kaasi mo't dagiti anak mo. Kanjay amam. Adto ti kwarta. Wano saan, inta gumatangan iti masapsapol da tay pantan ije balayo. Mga awan kwarta mo, honey. Adda, naala kun ti pensyon ko, kan pinawitan dagdag iti anak ko iti abroad. Ha? Ay, kasta ka di. Sige nga ron, honey. Sika, timakam mo. Karikatak man tito makder bareng kabailakon. Aday ko. Nasakit mat. Ay, ulit mananti agbilaw. Inayadak lang. Ay, masapol at tulungak ti bagig. Takababailay ni ti manugang ko. Alay ko. Natubak lakit nga roday. Anya kayo matan? Anyat kukuhan niyo aya? Alay ko. Pilitag kumatibag na. Takayat ko ti agdigos. Apay pilitan niyo kat di yung arod ka ba ulangan? Alay ko. Ala, umay kayon! Tilang aramidan yung Aday ko. Inayadam ti mangbangon kanyak. Garet. Masaksakit anak. Nagadulang arod na problema kun. May nayon kayo pailangan. Pasensya ka. Garet. Inton bigatan ti panagdigos yo. Adupay tararamidak. Agluto ak pa itila ko kapalaman. No saan ko mga irresponsable dyan yo? Sa anak ko mamay si stress ita. Sige lang, balas ako. Haramidam ti trabaho. Panawan nak dito yan. Nakaturo ka ni tatang. Ay, makonsensya aklakat nga rudan. Iti panangungungat ko kankwana no daduma. Pakawanan dak tata. No pasaray maungtan kayo. Aglalawak nga minti pagparpari ko ta. Lay, ada kamu dito silid ko. Garet. Pasensya kayo no nadisturbo ti pan naturog yo. Masyanak lang amin ka na kayo. Pasensya kayo na may ramraman kayo nga ungtak. Gapoy taramid na anak yo. Garet. Bahawatan ka, balasang ko. Daan mo nga agproblema ka, iti anak ko. Napigsak lako ba? Kastoy mo't nga ro, di kasasaan ko. Pakawanindak ko matatang ungala ang tinakaro apa nag-aburidok ti kinaungat ko no daduma. Maawatak, garan.
Saan ka akagura? Inyigan kayo ni Tia Bastoyo. Tapno awan ti may bagbagam. Garet. Asino ti kadwam? Ni Marisa. Aday je kotse. Ala, sumrag ka nga rodan, takasaritam ni tatang. Kandag iti anak mo, kailiw dakan. Sige. Tatang! Anak ko! Ayan nyo. Gundawayak ti rumwar. Mapanak itayan ti babae na, takasaritak. Madam! Lukatam ko madaytoy. Madam! Oh, apay, anya ti bagam? Ma'am, agpakpakasiyak. Mabambanlo ka ko na yan, madam. Pangasim. Sinamon ti asawak. Tap nagsublin ka na kami. Min ano na kinasaritak ti asawak. Ngam di nagpulos danggan. Parang sikati mo kaawat kanyak. Dua ti anak mi. Kasapulan mi ti presensya ti asawak, madam. Isu please. Agparinto magak, madam. Maasik ako makada kami ngagiin, ha. Uray saan kami ang nagkasari ti asawak. At dandua nga anak mi. Saan kami lamang kapag kasatawan kwarta nga aramatan mi. Agturungan dito ni Jerry. At iti kwarta. Gatangam ti masapsapol na giti anak mo. Tumakdar ka ditan. Okay, bye anak ko. Agyaman ako, nay. Anyat imbaga di anak mo, Marisa. Jerry, asikaswag ka nun ti papeles ko taalaan da ki abroad. Anya? Panawan na? Kasta ka di? Jak mabalin apaayan ta anak ko. Tao awirag ta apo ko ki abroad. Kaan anak na ngamin, kat kasapulan nak ta anak ko. Ha? Ladingitak, Jerry. Nasaysaya at nusubyamon ti pamilyam. Takasapulan da kadagiti anak mo. Kastamatan iti amakan asawam. Kasapulan nakmat ti anak ko iti abroad. Kat kasapulan da kamat dagiti anak mo. Marisa, di na kumamot bigla na. Ngam kasto ti rumbang aramidan ta, Jerry. Sana nasaya at tar aramidan ta. Imay kami, Garet, tada napatag nga ibagamikan ka. Madam? Ala, Jerry, itad mo ti sing-sing kan kuana. Garet, asawak, will you marry me? Agpaiso ka di daytoy amang mangag ko. When, Garet, pakawanan na kumay ti ado ang nagbasbasolak. Will you marry me? When, Jerry? Kasano nga rod ang makapagkasarta kat awan mo't kwartata. Siyak ti makaamoy ti pagkasaryo. Asikasupon yun ti panagkasaryo. Tadak iti pagpuunan nyo. Tapno da pangrugyan nyo. Agyaman ako, nay. Madam. Awanan yaman na. Kat pakawanan nakmat. Agapukan niyak. Napukaw mo ti asawam iti sumagmamano akan ito. Kat kayat kayo at tulungan. Tapno masulin itak tinagbasulak kada kayo. Pakawanan dak kuma. Uwen, madam, napakawan kan.
Amin tayo, at dakarbangan na nga agbaliw. Nulakit dita si pupuso ka. Kat sulnitam tinagkurangam, babaan ti panagsingsingpet mo. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite. Biyag, ti tao. Ket ita, sagutan da kayo iti sabali manan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Papanam, Aida, apo. Ijay ili, Lolo. Adamapan ko gatangan. Di ka unay agpakpakarabe, apo. Tama nga numakasalaw ka iti mangloko ken ka iti dalan. Wen, Lolo. Mabiitaklaan. O sige, mapana ko na. Apay, di ka malamain. Nagkiting tabadaw. Nagpudot, Lolo. O sige, mapana kon. Anda akong diti hotel. Madamdamalaan. Umawagan ti foreigner at chatmate ko. Masapol nga tong palak matiti amin nga ipaaramid na kanyak. Tapno paw itan nakakanayon iti kwarta. Sana bale, ta video call laang mat ti pagnanaigan mi. Saan mat nga iti personal? Awan ti mapukaw kanyak. Ay, naimpaglakit ti, anta napintas ti pamagik. Nga uray nangisitak. Kan nakutungak. Kakasto pamagiti kay kaya ti foreigner. May mayatan ti kasto at trabaho. Ngam ti inak ag sales lady dita. Agtupi sa kwan. Taos tonto no umawag ti foreigner at chatmate ko. Oh, ipadas yung manday ta sapatos, Lolo. Ha? Nangalaam iti daytoy. Ginatang ko Nag-shopping ak. Iso nga ingatangan kayo mutan iti bado kan sapatos yo. Nangalaam manen iti kwartam ngay. Apay ayasang kadamag yo. Basta agsasaruno ti agsang puta grasya kanyak. Naamo ti grasya kanyak, Lolo. Oh, dayta, bado kan sapatos. Agyaman ak, apok. Nagadumot dagita na ginatgatang mo. Wala. Nginginaan na bagdag ito eh. Sa dino nga tinaggapuan ti kunam agrasya, apok. Basta grasya Agpenpensyonak, Lolo. Pensyonada ak. O sige, tainak man ipadas dagiti ginatgatang ko. Pensyonada? Ay, nagubingan pa'y laang. Agpinpinsyaon. Luklukon naksamanan day tanga apo ko. Nagparede ka, kabagays. Gumatang kayo iti karnet baboy. Sagmamanungay ti may sa akilaw, kabagays. Nalakalaan no si ka, takabagis ka nga road. Sige, mga laak iti may sa akilaw. Lolo, 5 kilo tigatangan nyo, tay ref tayo. Ha? Awan mo trip tayo, apaw. Gumatangak na madamdama. Andama tigatang ko. Ha? Alan, 5 kilo tigatangan nyo. O, at tigatang yo. Sige, tarumuarak tayo gumatang iti ref. Bye. Adun sa tikwarta ni Aida, kabagays. Wan nga raud. Kanayon nga aduk ti karga ti walit na. Pangalalaan na nga iti kwarta na. Kat awan sa mo't trabaho na. Kunana mo ta pensyonada ka na kabagays. Pensyonada, iday? Ay, Jack Ambo Di namot kayat nga ibaga. Arkilaan ka man, Makoy? Kitwa na, Aida, kasinsin. Mano ti arkilam? Nalakalaang, takasinsin kakit nga raud. At the discount mo. Ay, sana. Singiram tay talaga apresyom. Adamat pagbayad ko. Ha? Yagdan no madamdama ti ginatang ko, Aref. Sagto 25,000 na di, Aref. Ha? Ay, kitdakkel nga raud arip dayta Aida. Wala. Sana bale, tado mati kargami.
Tapon wakto iti ikan kas kadakar karne. Kan ice cream, kan prut-prutas ngagkakangina. Ha? Nay, nangabakan sa iti sugala, insan. Anya sugal nga ipagbagamat makoy. Sana ka man nugalan niya, nga uri kaskasan no. Winang awan sa mo't trabaho. Adda, iti online ti pagtrab-trabahwak, makoy. Anya nga online nga, insan. Basta online. Di maamuday jay. O sige, pakiuray mo taginatang ko aref ha, tainak man pa ag-take out iti kanan mi kinilolok. Tapno saan kami ngagluto. Iti kang inaan na restaurant ti pag-take out tak. Dagiti agkakaimas amakmakan, kanagkakangin na tigatangak. O sige. Nay, nakaskas da. Kilat sa tibabak nang dayta kasinsin ko Magic ti panagbak nang na. Tawan mo't trabaho na. Apa nga, maduti kwarta na. O, adto ti arkilatilugan mo, makoy. Kantay, komboy mo anang yun nagditabalay iti ref. Ay na, saanin ta kumboy? Ay na, alam kit din. Ibal lang kumutla da ito no, di maawatan. Ha? Apa nga ibal lang mo ay kasinsin? Kwarta da ita, ibal lang mo kidain. Bariyak laang dagita. Kunak nga ron na dalusak di wallet ko no madamdama. Teka kami na bariya. Ibal lang ko. Anya? Apa nga Yag mo, no di mo kaya? Iso nga ron nga alaam tanyaman nga itad ko. Nalaka mabirukan ti kwarta, insan. Agyaman ang arod insan Arkilain naktumalain, intun sumaranaw. Wan, teksan kanto. Sige. Mapanang arodain, insan. O sige. Ay, piman mo't dayta kasinsin ko. Agmalmalam, kan pasaray marabyan pa yung agpaspasada. Ngam, manulat mapasadaan na. Angam siya, may sala video call mi ti foreigner at chatmate ko. Ribo-ribo adagusan. Manang kayo ti balot. Ni, ay, balot. may samot nitang agbabalot. Balot yun Kaasi amagmag na, amang isur-sur-sur iti nakabasket a balot na. Nga manumatlat mapaglakwan na ngay. Awan bariyak laang ti sweldo na kita. Imay itay dito'y balay ni Elisa Agayamaw. Ayda. Ni, anya timay na imbaga, lolo? Damagan na kumakanaw no kayat mo ti agsubli di nagtrabaho mi di agroserya. Kurang ka no ti sales lady da iyay. Ay, jak pagan ano dagita trabaho, lolo. Manumatlat sweldo ki jay ngay. Agbambanugak laang. Ayda. May mayatan ti trabaho kita, lolo. Bariyak laangan ti sweldo ki di ijay. Nagadaw ti agdamdamag kanyak no anya ka no ti trabaho. Tagsasaro no ti paggatang mo iti appliances ta. Sapay nagdadakkel nga appliances. Kat nagbasit to balay ta. Basta ibagayo a pensyonada Pensyonada itay. Basta iti online ko na yung. Ay, amuyo lolo, saan da ka basta matagibasit nagiti karo ba itan? Taadon ti kwartak. Magatang ko ti kayat ko. Jay karo ba tayong asawa ti pulis? Di nak mapasikatan ni itan. Tadamot may pasikat kon. Ha? Hay sos, maday ti kasta nga ipagbagam apaw. San anasaya at ti kasta? Nakalaslas-tog ngamin day dya babae. Gaputa pulis dya asawa na. Kunamatlan asino nakabaknangan dito'y lubong. Ha? Babae ron tumal ang dya asawa na. Ay sos, maditi kasta kunak kahit apaw. Kagpay sumat. Nagsiya napasikat iti kanyak. Isudamot itan ti pasikatak. Tadan pagkarit ko, lolo. Asino dya intulod mo, makoy? Apak. Ni kasinsin nga ida, apong. Napanan na ngay, kat malaman. Sumipngatan. Ag nightlife ka na. Kadwa na nagiti big time magagayim na. Ay, si mabali matan da dya kasinsin mo. Nagsosyal matan nga kaw-kawas. Kanayon pa yan nga ag sunglasses. Nga oray awam mo't init. Ay kat pang purma na laang mo't apong. Pati sapatos na. Nagngangato mo't ti heels na. Way napong. Sosyal itan da dya kasinsin ka. Di na pa'y kayatin ti mangan iti turo-turo. Masapul ka nung iti class a restaurant. Kun saanin namang mangan iti street foods.
Wang nga raw, kastamot laang ti imbaga ni kabagis ko alulo na. Ay, anyamot na ito apuri na rin. Ti kayat na, kanayon ti pa nag-video call mi. Makaumamot na ito alakay. Uray ko manusan alakay, tapno damot serbina. Ay, kapilitan arumwarak manan, tawan mo ngamin silid to'y balay mi kinilolo. Awan lingag ti pagididdaak. Sana bale. Takwarta manan ti sukat da ito'y. Replyayak, ibagak ngagdi ko sakpay sa akrumwar. Umawag manan. Hello? Are you ready, honey? By and by, I will prepare first. I will take a bath. And then I will change my clothes. And then I will go out na. Okay. Faster, Ida. Okay. Ayan ni Lolo, Aida. Anday di kusina. Inom iti chocolate drink. Nay, imbag man ta kayat nanti chocolate drink. Di namot kayat sa eday. Kapilaan ti kayat na. Ay, pinilit ko tamas sosyal akitaan no chocolate inuman na. Anya. Ay, lakwak ko maiti okra kantarong. O sige, gatanga kamin dagitala ko yun. Ha? Agpaisaw, Aida? Wan, manumatlat bayan day tangay. Mano amin day ta? Talugasot amin, Aida. Naglaka. Bariyak laang day ta. Day ta. Aguray kayo. Manungay matimatmat gadan nyo iti panaglaklako yu itinatnatang lola. Basit laang ta ang angkataglaang mat dagiti lakok. Manungay mat, no daduma duaga south, no daduma mat 250 kasjay. Ha? Nagbasit maten? Umdas maten may gatang iti para kusina. Napigsaak pa'y mat, kabailak pa'y taglako-lakaw. Ay na, agmalmalam nga gisur-sur-sur kayo, kastalaang timatgadan nyo. Idinto ta siyak, may sala video call, ribu-ribu adagusan. Video call nga. Video call ay ti online na trabaho, nagnamay. Ay, nagasat ka tandaan ka iti kasta at trabaho. Saan ka nga gariga takas ka na kamay kan may kasinsin mo amakoy. Wana? Mauy uyawak idiga po iti kinangisit ko. Ngam pagkwartaan mo't gayam dayto kinangisit ko. Ta iso ti kayat dagiti foreigner. Foreigner? Agko ngamin. Pasiga foreigner dagiti kliyente kiti online, lola. O sige, isupot yo amin ng tanatang yo tagatangak amin dagitan. Mimi, napanan ni tatang mo? Ha? Napan nagpasada, Auntie Aida? Ni Lolam ngay, ayan na. Nakaturog, Auntie. Oh my God, anda pa pananta. Ha? Sa dino, Auntie? Ijay ili. Intamangan iti restaurant. Kalpasan na, ikang kanto iti kwartam. Ha? Agpaiso, Auntie? Wen, ang manutawan mo itayan? 12 ko na, Auntie. Bumalbalasang ka talagan, Mimi. O sige, agrobot kang arudan. Ha? Anya dayto ayan ta, Auntie? Ay, hotel daytoy. Agbalabas ta iti oras ditoy. Agrelax ta. Auntie? May mayat dito apanganan ta. Madmadi iti restaurant. Taado tinababangsit at tattao ijay. Ala, mangan kanwan, agbusog ka. Kanam amin nagiti in take out ta. Wan, Auntie? Sige, mangan ka laang wan, tasong batak bi iti awag ko. Wan, Auntie? Hello, honey? Hello, honey. Are you ready? By and by. Mimi is still eating. May I see Mimi, honey? Yes. Wait, honey, Mimi, ag-hello ka kina Uncle Maapurinar. Ha? Sino dayta? Basta ag-hello ka. Hello? Oh, you're so beautiful, darling. Ha? Sino tayo awagan na iti darling, Auntie? Sika. Ekspresyon nanday ta darling kas kadahani.
Iso nga umisem kalatan. Ala, isem. Oh, come on. Finish eating. Ala, agawaam ka nun timangan, Mimi. Napanan ni Mimi, Lula. Diya ka mo, apok. Kung nakanoing kuyog mo nagpasada. Saan, Lula? Pinanawak mo dito'y balay itay. Amangan nun na kay Karuba. Una yun day nga ubing. Nagbulakbol manay. Alan anya pa'y lang teraramidam, Mimi. Ikatamon ti kawas mo. Manjak, auntie. Ikatam ko nak, may sa. Manjak, auntie. Diyak kaya takit kita anak na itapurinan. Ikan na kay ti ado akwartam. Nagtungpal kay ti kayat na. Daytoy, makitam day ti akwarta. Nagpuskol. Auntie. Make it fast. Alan, gur-ura yan ti foreigner. Auntie, umismo akman nga rudbit. Sige, agawaam. Agsubli ka dagos ha. Uwan, auntie. Tulungan ko ba? Hoy, Mimi! Agsubli ka ditoy! Mimi! Naggap-gap po, Mimi. Ni Auntie Aida, tatang. Ni Auntie Aida. Apay ni Antim nga Aida. Anyat napasamak kin ko, ana. Awanagam. Insarak na kita may sa hotel. Kat ade pa paramid na kanya kajak kayat. Ha? Anyat ti kayat mo asawan, Mimi? Insan makoy. Pangasim ka di Di da kidarom. Lading itag insan. Ngam nasakit tinakam ko iti naramid mo iti anak ko. Kaanakampay mo't nga ron. Ngam maiturod mo gayam nga ibugaw. Pagkawanan na kasinsin. Saan na maulit na yung chay? Lading itag insan. Ngam nakaikudeng akon. Mismo akaanakam. Ngam maiturod mo nga isagmak. Tapno makaliksab ka laang iti dakkel akwarta. Insan. Di mo iraman ti anak ko iti kinarugit ti pagsapulam. Kasinsin, ikan kay ti kwartam. Mano ti kayat mo, basta sanda kay darom insan. Kwartam lang na ita. Kwarta naggapo iti narugit a pagsapulan. Anya dagito'y anay-send kanyak. Siyak mateda di ti a video. Hindi madama ti video call me iti chatmate ko dahito ya. Awanan ba hindi dyan lalaki? In-record na gayam dagi dyan. Kat naiwarasan. Kapapain ako na. Anya ngayon ti rupak ngay parang ko kadagiti tao. Tiyak kabalanan dahito eh. When iso, nasaysayat no, katalaklangan tibiyag ko. Diyak kabala na sangun na kita problema. Aida! Aida po! Aida! Anya teraramid mo na po! Kibusak tibiyag ko na. Awanan ti rupak nga isarang ko kadagiti tao. Kana, indarom na ko ni Insan Makoy. Diyak kaya ti mabalod lolo. Iso kastilangan ti aramida. Ay, saan? Saan na nasaya ati kastangar aramida, mapo? Nagbasol ka lang arudain. Nayo naman ti basol mo. Dakas ti mangkadala ti bulod mo abiyag. Basol iti namartwa ti kasta. Diyak kabalan na ito'y lolo. Ilamang daka. Ilamang daka. Mabuta! Aida! Aja ti papaspasamak kan. Abong! Amin nga rami, adda supapak na. Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan, ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Biyag, ti tao. Ket ita,
Isagot mi kada kayo ti sabali manan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Jakmaklon timbaga ti Dr. Cherry. Jakmaklon! Awan ti maramidan ta. Saan lamay may sa doktor tinang check up ka data? Awan serbik nga asawa. Awan serbik ka lalaki. Primo, please. Di ka kumagsao iti kasta. Di ka maipaayan iti anak. Isungawan serbik nga asawa. Saan ta maadan iti anak? Primo, anda pamuspusan. Cherry. Mangampun ta. Nakasaritam ka din, jagayam mo. Wananang. Kat, anyat ko na nangay. Kayat nangay paampon di basit nga anak na. Wananang. Naimbag nga ron te manugot da. Ay na, marigatan da ngamin amang biyag iti nagsasarunong anak da. Kan nagpakpakaasi ak, nanang. Nasaya at nga raw te manugot da. Ape, adi mo imbagbaga kanyak, Cherry. Nakasarita konti kumpare. Adam ang muda ang mangipaampon iti anak na. Ubing ka no anak-anak. Estudyante. Anya? Kaya't ka kumangamin asurpresaan. Iso ajak imbagbagakan ka. Kasano nga rodan? Di anak tigayam kun ati ampunan ta. Kasanon tam amo di kumpare. Anyal at may baga na kanya ako nga eh. Ala, makamuka nga rodan. Si kantag desisyon. Ala, di ka nagmisuot, bakit? Sige, kastoy langan. Tapno awan terere. Duwadan nga ampunan ta. Ha? O anya, mayat ka? Saan nabalit at daninanang nga katulungan ta ang mga awer kadakwada? Sigurado ka, primo? Duwate ampunan ta? Wan, Cherry. Tapno dua dagos ti anak ta. Mami, siyak ti salutatorian ijay klase mi. Ha? Talaga, Sarah? Well, Mami, katsika ngay matsander. Anya titap mo. Awan? Apagpulat dagiti grado? Ay, di mo latultuladan to yung adim. Nalalay nga talaga ni Sarah ngamsika. Wen, naklon kon dayta, mami. Takanayon niyo mo't nga ibaga dayta. Sipod pa'y ubing kami. Lalay ngamot ngamin, Sander. Awan, kasano makaadal ka no di mo matlalaingan? Sana bali? Tapasado mo't lata, mami. Wan ang puro wasay mo't nagitigradom. Kasano day tangay? Linalaing kumot, mami. Ngam, isumot lata. Iso asori, mami. Sander, nagsaritaan min ka ni daddy yu daytoy. Di ka nag-enroll iti kolehiyo, tamangan numasayang laang ti kwarta ama busbus para iti panagadal mo. Amangan numarigatan ka. Amangan no di kan tumatla makapasa. Mami? Tulungam laangan ni daddy magtrabaho. Uray ta 18 mo matkan. Ado ti mabalin mo asar ka na trabaho dita? Ay, kayat ko tag-eskwela, mami. Di mo nga rod ka ba ulan? Tanakapoy ti ulom. Ikarigatak, mami. Agripaso ka na imbang. Saanan? Sumapul ka laangan iti trabaho. Nasaysaya at pay. Nabartag ka manen, Sander. Kastamlatan na ka na yun. Tunggal sumangpat ka, nabartag ka. Pasensya, mami. Gimatang damot ngamin iti isyat mi. Basit lang matininom mi, mami. Kababay hindi kasta nga raramidam. Di mo latultuladan di adim. Nalaing. No nalaing ka kumamat, di agad adal ka kumaita. Sorry, mami. Sa anak ka na ipas ngay, analaing. Kasano kat nakapoy mat ngamin ti ulom. Pasensya, mami. Sa bali mo't ngamin apuli tinagapan ni Sarah. Nalalayng siguro ti pulida. Ngam ti puli ang nagapwak. Awan siguro tam amuda,
mami. Apay ayakas ta ti panagsasaom, Sander. Kit, unmot, mami. Saan nyo ngayon limod ti kinatao mi kinisara, mami? Agduma, apuli tinagapuan mi kinisara. Iso asuri Tas saan siguro analalaing apuli tinagapuak? Awan mabalin ko, mami. Daddy, agsifak iti kursok. Manay, namindwan na nag-shift ka, anak ko. Agbabawi ak. Marigatan nak iti kursok ita. Anya nga rod man ang ti alaam ngay. Criminology ti kayat ko. Anya? Kabailam? Wen, naglaka. Sa nagapu ta babae ak kat jak kabaelanan ti ak pulis. Kabaelak. Mala. Kasaritam to nga rod ni mami. Napartek ka man na simmangpet idirabiin. Kastam ka dilata na kanayon, Sander. Makibarbarkada kamutan. Narigat man kami na paayon na giti kakadwak ngagkon construction, daddy. Talaga ka nga awan arapa mo itibiyag, Sander? Awan turturong tibiyag mo. Daddy, awan lang arunin tiyam mo. Nabisyo ka ba'y? Anyalat masakbaya mo ngay. Kita mo't basit, Sander. Nulinalaing mo ko mati nag-eskwela. Hoy, Sander! Mabit lang! Bastos ka! Kasarsarita ka pa lang! Sander! Bastos ngayon, anak! Primo, simurot ka no ni Sander kadagiti barkada na. Napananda. Diyak amo, ada ka no sir kanda trabaho iti lugar na pananda. Anya? Bayam no kastati kayat na. Ang amangan no may barkada, kat no anya pa'y at trabaho di mastra ka na. Sakit yung ulo mo't lati ipapay na dito'y balay. Takanayon nga agbartag. Bayama nga rambido na ti kayat na. Awan na sakit abakrang ko. Primo, anak talat tamot ni Sander. Ampon talang, Cherry. Ngam imbilang tanga anak. Anak ta idakan ni Sara. Paliwawang madlaang. Bayam nga rambido na ti kayat na. Mami, jak kayatan ti kursok a criminology. Anya, apay manan. Agbabawi ak, mami. Sa anak a kontento. Akat kasano nga rod daytan. Ag-shift ka manan. Kapilitan na? Ay, sayang tigas-gasto sa makwarta, anak ko. No nauma kayo nga mang papaadal kanyak, uri agsardeng akon. Ay, sana. Akadal ka. Saan lang arudan na nakaadal ti kabsat mo? Agsardeng ka pa ay. Agtuloy ka. Makaamo kayo. No pagtuluyan dakpay. Basta agsifak manan, mami. Daddy, ada field trip me. Kat, anya ita, Sara. Siyempre, kasapulak ti kwarta. Mano, iha? 10,000 pesos, daddy. Kun makalawas mi iti papanan mi. Kaano nga iti biyahe yo? Intun bigatan, daddy. Apay adi ka sumirek, Sara. Maditi bagbagik, mami. Agkakapsutak. Kun maulawak. Maditi rusok ko. Ne, apay ngay. Talo aldawon akas ti marikriknak, mami. Anya, tinasaya at agrubot ka. Intag pakita iti doktor. Saanan, mami? Makapadanag kamat. Ipa-check up ka. Masikog ka, Sara. Mami? Nakaalaam iti sikog mo. Ti boyfriend ko, mami. Sorry, mami. Di ka pa'y nakalpas iti panagadal mo. Nga masikog kan. Anyan, anak ko. Ninamnamak man la makagraduar kan. Ay. Sorry, daddy. Ala, adaditan. Kat, anyat ko na tinubyom nga eh. Amunan, di kasasaad mo? Wan, daddy. Estudyante, tinubyom? Saan itan, daddy? Nakalpasan iti panagadal na? Anyat trabaho na? Saan nakalpas, daddy? Awan kanu trabaho na. Isu adinak pre maikasar. Anya.
No istambay tumot lang. Oray saanan? Sinaamon. Ay ayatok tinobyok, Daddy. Sarah. Agdan na kamin Nga oray saan kami pa'y nagkasar. Anyat basak bayam kinkwana. No awan mo't gayam trabaho na. Sumapul to kanu iti trabaho na, Daddy. Mami. Apay ngagsangsangit ka, iha. Nagapak kami iti asawak, Mami. Pimanaw ako ni Jibalayda. Anya, nala, sumrak ka. Anya, tinaramid na kan ka. Tinungpanak, Mami. Anya. Ngam binalas ko uray masikugak, linabanak. Agpaaba kakit din. Sige, agnaad ka pa'y laang diti balay. Jak kayatin day di alalaki, Mami. Sina ako. Jerry, ada problema. Anya day ta, primo. Nalugit ti kumpanya pagtrabaho. Saan nga operate? Anya. Kasano tayo nga rudan? Sumapulak iti sa balya pagtrabahwak. Sapay ko tadapay masapula. Tay agas ko man bakit? Awan gayam agas mo na ibusan. Kastaya. Adtoy, Mami. Tingkay igatang iti agas ni Daddy. Nagsweldo ak. Pasensya kan, Sarah. Awanan. Di akon makapagtrabaho. Buludan tayo pailaang ti pagbayad ko maiti kuryente, Mga numaputdan tayo iti kuryente, anak ko. Sana balen. Basta makagatang tayo iti agas mo, primo. At dalugan na nagsarden iti batog. Kita man di tatawa, anak ko. Wan, Mami. Nagpintas alugan. Sarah! Ni Manong Sander. Kumusta kayon? Daddy, Mami, Sarah, ading ko. Addan lugan mo, Manong. Kan professional kamat kaya man. Wen ading, isadya na awid. Nagtrabaho kabayatan di panagadal ko. Kat naayat unay ti Diyos. Tadinak binaybayan. Naragpat ko ti arapahap ko. Nga oray sa anak akasking kakalaing, ading. Inkarigatak ti nag-eskwela. Nga oray at dangud-ngudal ti olok. Ngam, awan ti sakit tinakam ko kada kayo. Daddy, Mami, sa anak ka nagimula iti sakit tinakam kada kayo. Pinagbalin ko akarit ti panang tagtagibas sityo iti kabailak. Tapno maragpat ko ti arapahap ko. Iso at tinulungan nak ti apo na marswa. Iso tinangisuro iti aramidak. Aging ka nagbaligi ak, Mami, Daddy. Pagawanan na kami, anak ko. Noan niya man din na ipagpakita mi kan kay iti kalabas. Pasensya da kami iti amam. Pakawanan da kami. Di nagibasit mi, di ka ba alam? Maawatan kayo. Iso nagpursigi ak nag-eskwela. Takayat ko apanagnakan kada kayo. Nga oray at dangod-ngodal ti olok idi. Maragpat ko lat ti arapaap ko iti biyag. Kat kadwa kayo iti dayta nga arapaap ko. Siyak timang tulong kada kayo. Taamok akasapulan dak ita. Adi aman kami, anak ko. Di ka mang tagibasit,
Taagduduma ti kabailan, wenno galad ti tunggal maysa. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Biyag ti tao. Ket ita, sagutan da kayo iti sabali manan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Ne, da kayo matgayam tatang. Sumrek kayo Ay, urayyak umunagain. Tagawid akbet ladagaw, smilein anak kaw. Umay ko ladamagay no nagswildukan. Agbayad manen ni ading mau iji pagadalan da. Ay, uwan tatang, nagsweldo aki di kalman. Apag iso nga raw ti timing kaw, anak kaw. Manuti bayadan ni Jake aya, tatang. Itid mo aminen aswildaw. Takurang pa'y dayta pagbayad na. Nayunak taon. Ay na, gananos ka anak ko Taumadanin ti pa nagturpos jay adem. Inton makaturpos, tulungan na kan tumait. Agiskwila kan tumait. Ay na, saan nyo na panunutan day tatang? Tinapatag, makagraduar ti kabsat ko. Ay na, nagsaya at kakabsat. Taamom apanunutan ti masakbayan jay adem. Itultuloy mo ti kinasaya at mau Tapno nasaya at tao titong palmaw, anak ka. No kasta, awan manan nabati asweldom kaanakan. Awanan, anti, tapagbayad ni Jake iji pagadalanda. Ay na, kaasi kamet, Mylene. Awan pa'y maramraman na masweldom kas babaunain. Okay laang, anti. Tinapatag, makaturpos ti kabsat ko. Agay, si Kangay, awan ka din planaw amang ituloy iti panagadalmaw. No tulungan nakto ti kabsat ko, inton adan trabaho na, pagyamanak, anti. Angam no saan, okay laang. Tinapatag, makaadal ni Jake. Ay na, nakasingsingpet ka, Mylene. Sapay kuma, tanasaya at to ti pagtungpalam. No kasta, adan trabaho, Jake, anak kaw. Adan tatang, mangrugiyak ka ron ngagtrabaho inton bigat. Ay na, maragsak anak parakin ka, anak kaw. Nay, di naklip-lipatan hinto nagswildo ka, anak kaw. Uwan tatang, da kayon to ti pang tanak iti umuna swildo. Ituloy kun sa ti panagadal ko, tatang. Uray ta nakaturpusak mat iti high school. Uray vocational laeng. Ay na, bakit kan? Agadal ka pa'y laeng? Apay, di ka mabain nga giskwila nga uray 30 ti taon mau? Saan na ka mabain, tatang? Ay na, saanan day ta adal-adal? Sana balay, ta nakaadal mo ta niya kabsat mau. Ken awan pagadal mau. Pangalaan tayo kumaiti bus-busan nga agadal ngay. No ti sweldo ni Jake tinam na maam. Saan nga umdas? Taado pa'y tibayadak nga utang. Tatang? Agabrod ka lang ngayon. Tadakdakkel pa'y tisweldo may abroad. Umikat kan, kas katulong. May mayat abroad apag katulungan. Kasladyak kabailan ti mayadayo kada kayo, tatang. Ay, kabailam. Apay ka ta saanay. $1 tisweldo no agabrod ka. Tatang? Agdiskitar tayo iti pag-abroad mau. No kasapulan nga umutang tayo. Haramiden tayo. Tapno makabrod ka. Kabagays, kunakman no pagadalan nyo man ni Mylene, itatana katurpusin ni Jake nga ading na. Awan mo't nga rod magastaos, kabagays. Adaw, ti paggastusan. Nadapay baybayadak nga utang ka. Kahit kasanon ngay ni Mylene, saanan nga giskwila? Saan siguro, kabagays? Ay na, kabagis.
Di mo kumamot ipadlaw ang ampon mo laang ni Maylene. Nagbatad ngamin ani Jake laang ti pampanunod ang ti masakbayan na. Kabagays, awan bibiyang mau iter aramiday. Tabiyag mi daytoy. Apay, si kaya timang pakpakan kada kamay. Tapakibiyangam mo't amin ultimo pribado pa nagbiag may. Maasyanak lang amin kan ni Maylene. Manipod nagtrabaho kas babaunain. Awan apulos tinaigaman na aswildo na taalaam mo't amin. Awan bibiyang mau kabagays. Man nakibiyang kalaunay kay. Saan mo ta si ka tinang padakkel ken ni Maylene? Si kaya tinang pakpakan ken kuha na. Ala, jak agsaon kabagays. Lipata maun tinaibagak. Oh, adtoy ti kwartam, manang Maylene. Anusam day ta sa nga gasot a pesos. Pasensya ka na, taday talat nabatin iti sweldo. Okay lang, Jake. Awan mo't paggastusak. Kahit, kumusta ti pa nag-apply mo i-abroad? Ay, jak pa'y narugyan, ading. Anya pa'y lati kukuam ngay manang. Rugyamon at yagipag na iti papilis mo. Mayat ti agabroad manang. Ay, bumak na ka ano agabroad ka manang. Jake? Dakkel to ti sweldo mga misyak no kaskasano manang. Awan pa'y mo't ngarod kwarta abos-bosak, ading. May diskitaran ti kwarta. Umutang tayo Nakasarita ka, jay pagut-utanga. Inakala na, inton bigat, tayo utanga ka kwarta, para iti panagabroad mo, Maylene. Oh, day taman ngayam. Ada-adagusin bus-busan manang. Tatang, kabaulak nga tatag trabaho iti abroad? Ay, kabaalam. Pekid din na saan? Jakmat amo nga usaran dagiti high-tech agamit da. Isuro da kamay. Ag-training kayaw, Maylene. Tatang? Ala, agsagana ka. Tarugyamon ta agipag na iti papilis mau, inton biga. Diyos ko, kabaulak nga tatag trabaho iti abroad. Madanagan akpaykit din. Makasangit kamaya dayo iti pamilyak. Panawak da tatang kan ti kabsat ko. Oray saan nga isuda ti pudpud no a pamilyak. Napatagdan kanyak. Diyak kumakayat ti umadayo. Ngam ikarigatak. Tapno makatulong ak iti pamilya. At datayaw dito'y airport, Maylene. Nasakit ti barukong ko amang panaw kada kayo. Ala, di ka nagsangit. Basta nagsuldo ka, ha? Ipawit mo adagaws. Tagor uray tay babayadan tayaw. Wine? Uwan, tatang. Ipawit mo kid di amin na sweldaw. Tapno makaurnong ka. Siyak tagor naong, parakin ka. Apay ngay mawag ka, Maylene. Nagsweldo ka na ya. Saan pa'y, tatang? Apay nga rin ngay mawag ka. Mailiwak ngamin kada kayo. Mahumhumsikak dito yun. Ay, OA ka mutlauna yan, Maylene. Adar aramiday. Umawag kan taon, inton maminsan. Inton nagsweldo ka, saka umawag. Tanay, busy ak. Ha? Sige nga rin, tatang. Kaya't kayo la kumustaan. Dahito ya, agproblema iti utang. Diyak pala nakaruging agbayad iti utang. Ala, di kay madanagan. Ipawit kun to adagos ti sweldok, apaman nga itag ti amok. Rumbang lang. Tanay, dumakkel ti porsyento na, no saan na mabayadan adagos. Hello, auntie. Kumusta kayon? Ay na, kaanakan. Naimbagman, tanakaawag ka. Wan, auntie. Takailiw kayo una yan dita Pilipinas. Kahit kumusta kan ngay. Kumusta ti trabahom dita? Nasaya at mat, auntie. Narigat ti trabaho ditoy. Ngam agano saka. Kabaulak mat kit di. Kahit inawaga mo ni tatang Mau. Wano ti kabsat Mau. Inawagak ni tatang, auntie. Ngam makumikum kano. Baliwak to kano ti umawag.
Naala, agan anad ka ditawan. Di mo baybayan ti salon at mo kanakan. Masapul ang napigsa ka kanayon. Tapno napigsa ka mo't ngagtrabaho. Wan, auntie. O sige nga roda na. Kaya't kunti maturog. Sige ka anakan. Agan anad ka kanayon dita ah. Kwarta man, tatang. Nay, apay, awan kwarta maya, Jake. Dumawatak ba yung arudayan, no? Adda kwarta, tatang. Pangit-ipanam iti swildom nga Jake. Awanan ti swildom, tatang. Nay, bosan. Ala na, amo ka pinawitan na kayo manan ni Manang Maylin. Isong ikandak man mat. Atoy, sanga ribaw. Ayos, mabalinda ito yan, tatang. Sige, rumuwarak manan. Day, papanam kitrabing. Saan pa yan alpas ti jaming may agbabarkada, tatang? Sige, mapanakaw. Hello, tatang. Hello, Maylin. Tangay nabayada kung ti utang tayaw. Balay mo't tayo ti sumaruno a project mo, anak ka. Ha? Itad mo amin aswil daw. Tapadakkelin tayaw, to'y balay tayaw, anak ka. Papintasin tayaw. Tapno damot pakakit kita iti sweldo ma. Mayat ka? O sige, tatang. Kayat ko. Kahit, nagsweldo ka nga raw day. Inton bigat siguro, tatang. Sige nga raw. Di ka madanagan. Sana masayang ti sweldom dita. Mapan iti balay tayaw. O sige, tatang. Da kayo nga rudan ti makaamo amang papintas iti balay tayo. Basta ipawit kon tulat ta amin ang asweldo. Talaga apadakkelan nyo ti balayo kabagays. Wen man, kabagays. Tanay, daan una yan. Nagasat ka ta nasingpet ni Maylin at tumultulong kada kayaw. Rumbang la tumulong Tadakkal ti utang na naimbag anakam kanyak. Nujak inampawn, dimmakal nga raw iti kasjay. Pinakan kaw manipod basait aging ka dimmakal. Iso nga itataadan trabaho na. Rumbang langag, subalit Kabagays. Sana balay, tada papanan ti patpatulod na aswildo na. Ay, awan matkit di kabagays. Tapnadan to sangputan na abalay na. Balay mi kabagays. Saan nala balay? Balay may. Ibagayo iti karpintero tamangilasin da iti basit a kwarto iti abay ti kusina, tatang. Tapno awan maibagbaga ni Manang Maylin into nagamid. Masapul nga damot kwarto na. Tapno dinamot kun ko na. Wen, imbaga kaon, Jake. Nakaplanaon. Kaano yung agawid ni Manang, tatang? Ay, Jack Ambaw. Awan mo't ibagbaga na. Ibagayo kita yung tag-extend iti kontrata na. Oray saan ang agbakasyon? Ay, uwi na niya. Sige, taibagak taw, intun umawag. Talaga nga ag-extend na kiti kontratak, tatang. Iso ajak pa'y makaawid. Mala, sa nabalay, nakasipte, ti kwartam, anak kaw. Adan pakakit kita malmalpasan ti balay tayaw. Nasayaat nga rod no kasta, tatang. Agpa-house blessing kamin tawan niya. Ay, kauwan tatang. Tapno mabindisyonan ti balay tayo. Wen, isong agparti kamin to iti uray dwa babaw. Tayaban mi amin nakakalugaran tayaw. Ha? Apay, saan nga umdas ti may sa baboy, tatang? Kurang anak kaw. May mayat no dwa. Tapno sana matukol ti aklaw. Kababain ti agayab-ayab. Nubitin mo ti sagana. O sige nga rod, tatang. Isaganam to tay paggatang mi iti baboy, Maylin. Wen? Wen, tatang. Masapul alagpas sa kakuskusan to'y bawal ti CR. Ta isublat kon tumatan adalusan dya kusina. Kalpasan na, agluto akon. Ay, naimbaglakit din ta nakalaba akon. Nagsapak nga agririing. Ngam kaslasaan na malmalpas ti trabaho. Ano sakti trabaho dito kas babaunan. Tapno makatulong ak iti pamilyak. Para kada tatang da iti nga aramidak. Bareng mayaon ko ida iti kinarigat ti biyag. Uray ampo naklaang. Dakkelat ti utang ko anay imbag anakam ka ni tatang. Ta
iso tinang padakkel kanyak. Ay, mabisinak pa ikit din. Ang jak basta makapangan dito Tadda ti amok dita kusina. Saan ngamin ang nagtrabaho ita? Ang iyanos ko na. Saan na bale? Panangan to numadamdama. Agparami dak iti pigiray, Maylene. Ha? Agkatuon tatang? Mangipawit kanto iti magastaws, wine. Manungay tatang? Tutalo mo na, numanaw. Pati tay magatang aburyas. Nasa isaya, no da pakakitkitaan iti suldaw, manakaw. Tapno sana masayang ti pagbambanugam di tabraw. Uwan tatang, mangipawitak to iti kwarta. Saanin day ta bakery, tatang? Iyagyuk iti kwarta, tay gatang ko iti motorsiklo. Ha? May met ti motorsiklo, tatang. Tamausar tayo, no da papanan tayo. Isuro kayong tungag motor, tatang. Ha? Sige nga raw, Jake. Sika, ti makaamaw. Hello, Maylene. Kumusta kan? Nabayag adi kay mauawag Uwan anti, tama kumikumak ngamin. Adda ngamin sideline ko. Iso ajak masango ti umawag no kwa. Kahit kumusta kan ngay? Daytoy anti, mayatlat tamet. Agawid akon iti mabiit. Ha? Kastaya? Kaya't kwa sorpresaan da tatang anti. Iso adiyo ko maibagbaga kadakwada ti panagawid kon. Ha? Ay katuwan Kahit asino nga ron nga ti mangsukon kan ka ija airport. Uray awan mangsukon kanya kon anti. Kabailakmat. Anya? Kaya't ko na makita da tatang anti. Magagaran akon nga agawid. Nala, aganad ka nga ron iti panagawid mo, Maylene. Happy trip kan ka. Tatang, kumusta kayon? Ha? Nay, Maylene? Adda kan? Uwan tatang, nagawid akon. Apay adi mo imbagbaga ti panagawid mo. Uwan atap no masurpresa kayo, tatang. Ay, sana sorpresa, tinaramid mo. Ha? Di mo pa imbagamot nga, gawid ka gaya may. Tapno linapdan ka kumapay laik. Ha? Apay, tatang? Taado ti paggastusan. Kinado pa'y ti utang. Kunak man no nakabayad kayon iti utang tayo. Wen, nabayada ka untay damaw. Ngam dagitay simmarunaw, saan pa'y? No kasta, imutang kayo manan, tatang? Wen na, takurang matimpaw-pawit mo. Anya? Wow! Nagpintas tinamayan nyo diti balay ading. Nagdakkel. Nag-cute style na. Jake, sa dino nga iti silid ko dito Daytoy ka di iti tanga? Saan manang? Silid ko dayta. Ha? Ayan ti silid ko nga Ay, uno diti bangir. Silid ni tatang dayta, manang. Ha? Adda ijay abay ti kusina ti silid mo. Umay ka, tapno makita. Adda ita, manang. Daytoy ti silid mo. Ha? Nagbasit mo ti pinaaramid yu asilid ko, Jake? Kit isumot lang na kay batugan timpaw-pawid mo akwarta, manang. Ha? Ang mga no pampanunutin masikatin naggastos iti pan na kay patakder to'y balay, manang. Saan? Siyak ti ad-adda naggastos dito'y. Ad-ado nga amang ti kwartak ang nagastos dito'y. Ngamsi ka. Anya? Di ka agreklamo, manang. Tawan kasuratan na kwartam tinagastos dito'y. Ha? Ulitek, manang, ha? Ad-ado tinagastos ko dito'y. Isu adak-dakkel ti karbangak iti daytoy abalay. Dalusak to'y silid ko. Tanagadumot tinakatambak agamit dito'y. Awampay kama dito'y. Iso nga inak to gumatang itikutsun ko no madamdama. Ikatak amin da gito'y. Nay!
Apay nga irwar mo dagita, Maylain. Ha? Ay, wan tatang tapno mawayaan iti unag. Ay Biya. na, di mo irwar dagita. Tadi talaan ti mabalin na pagyanan dagita. Ha? Ala, isublim dagita. Tawan space dito irwar. Di tapay laeng dagita. Nagswildo kan, Jake. Wen, di kay man na nagdawat tatang. Tanay, ato ti paggastosak. Ay, anya mo tintikas tayo. Awan pa'y maigatang itinaimas asidaeng. Nagawid ka mo't ngaminain, Maylain. Imbis na nag-extend ka kumamanin iti kontrata medya abroad. Tatang. Ay kit aganos tayo no nya ti adda. Tasyak mo't lati agtrabaho dito'y balay. Awan mo't trabaho ni Manang Maylin. Heh, awan pa'y ganas, mate. Sige, maturugak mo tayo. Anyan. Kaslaawan man ang patag ko kada tatang. Itataawanan pagsweldoak. Nagrigatan ti kastoy. No kayat mo, maturog kan dito'y balay, Maylain. Ha? Mabalin ka di, auntie? Ay, katuan apay katasaanan ngay. Agyaman nak, auntie. Sa anak namin akomportable ije balay. Nagbasit lang arudan ti pinaaramid da asilid ko. Nagadupa ti nakatambak agam gamit iti unag. Ay, kinapudno na, Maylen. Adda ugaali ti kabagis ko ajak kayat. Ipadlaw na launay nga awan patagmo kang kuana. Auntie, pasensya kan nakadkadlaw mo't amas pagpaborito na ni Jake ngamsi ka. Manipod ubing kami, auntie. Nadlaw konday takan ni tatang. Ngam inawawat ko latta. Tamok mat nga ron nga ampunak laang. Kan urekas kasano, impatagnak mat ni tatang idi adapay kwartak. Uwan ngam naawan kwartam, saan nakaapagan anaw? Auntie, ti paglading itak. Kat kanayon da nga ibagang awan ginastos ko iti balay mi. Kat ammo damat nga impawit ko amin asweldok kadakwada. Awan na pulos nagbate a kwarta kanti. Ngam kasdi ti bagada kanyak. Agad, anyat plano mi itangay ka anakan. Mabalin mo ida nga ipabarangay no kayat mo. Saanan, auntie? Baybay aklatan. No anya ti kayat da nga aramidan. Lako kunto'y balay, tatang. Anya? Nay, apay nga, Jake. Saan Basta ilako kon. Tapagbayad ko iti utang ko. Nakautang nga kami iti dakkalagatan. Kat awan pagbayad ko. Nangusaram iti inutang mo. Insugal mo manay, kasta kaday? Damagan niya pa lang. Basta ilako tayo iti balay. Tay sulangin tayo mo kapag bayad ko. Ay, saan mabalay? Jak kayat. Basta siya ti masono, tatang. Uray niya't araramiday. Jak umanugaw. Sa nabalay, tanagan ko pa lang tinainagan to'y nagsaadan ti balay. Kat ipatawid yung tumod lang kanyak, tatang. Sana ya? Wayne, ngam urayam amatayak samon to ilakaw. Anya kayo mutan? Didak pa'y maawatan, mate. Siyak tirumbang nga awatan, Jake. Pagyanan tayo nga raw, no ilako maun, alaman? Basta man, Jake. Saan? No kunak saan? Anya? Mayat kayo na saan? Ditagan! Kabagays, dituyak man pa'y labalayaw. Apay, anyat na pasamak di tamatam. Dinanog di ka anakam kabagays. Ha? Tatang! Anyat na pasamak kada kayo. Anak ko, kinabil nak di kabsat mo. Mabuti nga kung nga agawid ije balay. Dituyak bitin nga agnag. Kabagays, pangasi ma. Nalala, katwanan Awan mo tagi parit no agnag kayong dito'y balay. Diyak laim paganop. Akabaalan nak akabilan ni Jake kabagays. Kapulang itisan ni kwa. Ape nga min tatang. Anya ti rason. Ape akinabil na kayo. Hello, Jake. Adan ti bayar ko, tatang. Yag yun ti papeles ti daga. Tailako tayo ti balay. Ay, saan mabalin Awan pag naudan tayo no ilako maun.
Basta siyak ti matungpal datang. Urahin na kita. Taumayak ti tabalay dante. Sige. Bye. Ha, ay, umay ditoy ni Jake. Saan na siyak ti pagpungpungtutan na? Dooray pagkaykay sa andak. Awan ka putang ka. Partakak may tagpatanay. Nagalis ti dalan kit matumbakon. Kit agturungan iti bangir a kalsada. Kabagis, ni Jake, naatalan, intaray da iti ospital. Naigalis ka no ti motor na, kat kimamang iti bangir a kalsada. Eksaktumot nga da masabat na alugan. Auntie, tatang, awanan, natayan ti kabsat ko. Hiram sa Diyos. Naitabo na ti kabsat mo. Uwan nga ron, tatang. Nagkasang ti kalaat nga ipapatay na. Anak ko, pakawanan na kuma. Kapo iti impakpakitakin ka iti kalabais. Tatang. Aklunag. Inlidlid din ka iti kalabais. Imbukbuk ko amin nga atensyon ko kini Jake. Jaklaim pagaraw. Amay turin nagaya mapagaramidan iti dakais. Gapulang iti sanikwa. Ngamno pa'y kasjay tinaramid na. Nasakit lata, ipupusay na. Lipatan yung tinapalabas, tatang. Patpatgan kayo. Kat agyamanak. No may patagdaklat nga uray awan kwartak, amaitid ko kada kayo. Wayne, ikarik. Saanin ang maulay tinaramid ko iti kalabais. Sorry iti amin, Maylene. Maawatan kayo. Tanarigat kat nga ron ti panagbiag tayo, tatang. Gambayan nyo. Agsapulak manan iti sabali apang gadak. Nandan to kwartam. Urno nga maun. Para iti masakbayam. Anak ko. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan, ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao, agiyaman kami. Biyag, ti tao. Ket ita, isagot mi kada kayo ti sabali manan a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Hello, anak. Kumusta kayon? Daddy, apay ang nagkapsot ti boses yo? Pasensya ka, anak. Tainli mas kulatin ang sungbat iti cellphone ko. Ha? Imbagak matan ti makagapo, anak ko. Agungat niyan tim Afeli. Dumakisarita ka na kayo iti cellphone. Daddy. Yag mo man dayta cellphone. Kasto ti rumbag iti dayta. Apay nga impirak mo matan ti cellphone ko, Feli. Natangkan ti ulom. Namin ano nga imbagak adi mo kasarita iti cellphone di anak mo iti ruwar. Sorry, iso nga minti mawag. Kat, sungbata mat. Kasta ti rumbag iti dayta cellphone. Tapno awanan apulos ti komunikasyon yu iti anak mo, iti day di kabit mo. Parparita laki day ti asawa na. Maadaan kayaw iti komunikasyon iti amayaw. Apo. Sa bagay, naibagan ni Daddy ti maipapan iti dayta abanag, Lolo. Nagdali na tigura na kadatayaw. Apo.
Imbis aday di ko malaang inayo, tiguraan na. Saan? Tainraman na ta. Lolo. Aday ta kamanahan. Ang sangit kamanahan, Leia. Nakaay-ay lang amin tibiyag ko, Lolo. Nasapa api mo sa iti inak. Santo pa'y laawan ti pudir tayo ti amak. Mala, sana balay. Taadaak mahit amang ipatpatagkan ka, apo. Agyaman ak, Lolo. Noawan kayo. Jaklaan mo no anya tinagtungtung palak. Agyaman ak, taada kayo at timakder kas amakan inak, Lolo. Ipatpatag kayo. Patpatgan kamay, apo. Ha? Anyat masapul mo? Naimbag nga orasyo, Nana Feli, agmano ak. Ha? Anyat masapul mo, kunak. Mabalin ka di akasarita ni Daddy, Nana. Awan dito'y balay. Diyak mo tinapanan na. Mabalin ka di nga urayak laangan asumangpet. Diyak mo tinapanan na. Ha? Ni Daddy? Nagloko kan, Ador? Apea naguyak ka? Akpakpakaasi ak, Nana. Adala ko manapatag nga ibagami ka ni Daddy. Makamu kayo iti biyagyo! Anak ko, paspasensya amon ni Nanam Afeli. Maawatak, Daddy. Daddy, kaya't kayo ang makasarita. Pastrikam tanak mo, Ador. Dito'y salas ti pagsaritaan nyo. Tapnumangag ko ti tupi kuyo. Ala, umay ka anak ko. Sumrek ka. Umadani nga minan ti graduation ko, Nana Feli. Kat numabalin, ipakatak ko man ni Daddy. Sana ka makisarsaritakan ka? Agdengdeng nga gaklaan. Didak man iramraman iti saritaan nyo? Ha? Daddy, namnamaan mi nga ruti yung mayo Da kayo ti kayat ko amang imarcha kanyak. Wen anak ko. Umayak to. Agyaman ak, Daddy. Namnamaan mi ti yung umayo Awanan kay tibain? Talagang ay parupam kanyak ti kinapatag dyan anak mo itirwar. Anya ka kadi. Di nakla maawatan matan. Anak ko dayjay. Ken maysa. Awan ti rumbang apagimunam. Tanabayagan anatay ti inana. Syakla ang ti rumbang nga ipatag mo. Gaputa syak ti asawa, Mador. Feli, nabayag apanawhan nga impaidam mo ti pamatag ko iti anak ko. Iso nga itid mo kumamatan ti wayawayak. Ita tadakilan nila yan. Saan amabalin? Agyaman ka kiti ata napakawan ka. Gapo iti panang lipot mo kanya kiti kalabas. Bakit kan lakaitan? Gusto ko man ti panidir. Ikatam ko man ti gura iti kaunggam. Kat palubusan na kumamata namang sarungkar iti anak ko. Sumagmamanulangan at awan, tinatda pa nagbiagta. Awatan ko man ti anak ko. Pangasim. Saan? Basta di ka mapaninton graduation na. Aniya? Awan mat siguro ti makunana. Tatimulong ka mat iti ginastos na nag-eskwela. Anya pilat sa pulan na. Feli, sa balilat tamat ti presensya ama ipaay ko kan ko. Mamin ano ka di ngay bagakkan ka, Ador? Apot demon ti komunikasyon nyo itanak mo. Intad mo man ti pagrabangam kan ko na. Tadi ka nagsardangan ng tadi ti suporta. Gusto kumamat tanday jay. Pangasim kumamat. Syakla ang ti pangibukbukam iti atensyon kang pamatag mo. Ayayatan ka unay, Ador. Siyak kayat nga da kabingay ko iti panagayat mo. Siyak kumalang ti ipatag mo. Ayan nga tan ni Daddy. Di mo namnamaan jay amam, Leia.
Ha? Linapdan laki ti asawa na. Iswadi mo namnamain ti umay na. Agsagana ka kiday. Tamadamdamalaan. Mangrugay ti programa. Lolo, nagsaya at ti saritaan mi. Ngam talaga gayam nga awan ti mataktak daran ni daddy sa una. Saan mo aguraan ti amam? Tadya asawa na ti manglaplapid kenkwana. Wan, ngam no talaga matlaan na patugak kenkwana. Ilaban nak nga anak na. Saan kat apas pasurot latan iti asawa na? Ala, bye-bye amon, apo. Di asawa na, di adaan karbengan kenkwana. Iswa bye-bye amon. Katsyak nga anak na, awan ka di karbengak kenkwana, lolo? Mala, gusto daytan. Iwak simpay la iti panunot yu dayta. Takaaldawan ti graduation mo ita. Agragsak kakiday. Tanatun uyan ti arapaap mo, apo. Anti, si kamat lang ti marigrigatan iti kastangar aramidem. Pakaragsakak tar aramida, Elay? Naragsak ka? Nga uray amom nga addamat masaksakitan iti aramidem? Laglagi pa mga awan anak yu ka ni uncle. Apay no ibilang mo matan kaspudpud no nga anak mo ti anak na itirwar? Saan na mabalin, Elay? Di mo lang amin ammo no kasano kasaam ti marikrik na kita. Nagsakit. Anti. Ad-ada masakitan ka no pagtali na edam ti gura iti kaunggam, anti. Dawatom ti kaasi ti Diyos, anti. Taiso ti mangwaya-waya iti barukong mo. Mamakawan ka kuma. Ti Diyos tupay kat mamakawan. Sikan tulakid din at taulaang ti saan. Wan, napakawan ko idan. Ngamjak to pulos maawat. Wan no maipatag ti anak na. Apo, adan na talgad at trabaho. Apay no makiasawa kan? Kinapudno na, lolo. Adan nobyok, kat plano min ti akalaysa. Aya, mala, nasayaat mo. Ngem, yam amom to man kanyak tinubyom, apo. Wen, lolo. Talaga akasta ti aramidek. Sige, ayapam to nga rod dito'y balay. Tapno maamamok may. Taagluto aktaw iti pagsasangwan tayaw. Si kamanan. Awan ta, ma'am. Adda na panan na. Nana, anya nga oras asumangpet. Adya ka mo. No adday bagak. Siya kon ti pangibagaam. Day bagak to kan kwa na. Umay ko la ko maibaga nga agkasar kamin iti nobyok, nana. Wen, nana. Namnamaan minto ti iyo umayo kini daddy. Sige. Ibagak to iti amam. Sige, mabalin mo ti pumanaw. Nadapay aramidak. No di ka umay. Siyak timapan, Feli. Awan timapan. Agawid tayo di probinsya inton bigat. Anya. Ang kasanon awan ti kasar. bibiyang ko! Adda ka man wano awan iti day di akasar. Matuloy latta. Basta agawid tayo di probinsya. No ipilit mo ti dumaray. Nasaysaya at lang agsinatan, ador! Anya. Maske na may pamuspusak ti amin. Tapno makadarayak iti kasar ti anak ko. Kasla sa bali ti panagurok ti asawa. Feli, agreein ka. Feli, agreein ka. Hoy, Feli! Anyo ti mapaspasama kiti asawa. Tinasayaat, itaray ko adago si di ospital. Kumusta ni Nana Feli, Daddy? Naispala ni ti paggad. Isuna laeng, tanapiktaran ti panagsauna. Taparalisadong ti kagudwa ti bagina, anak ko. Makariingan. Feli,
Adda ni Leia. Sige, Daddy. Taang mga no di na kayat ti kaaddak ditoy. Pumanaw akon. Saan ka pumanaw? Mamay ka nga. Ha? Umay ka ta. Udla ibagak ka. Anak, umasidag ka kan ko, ana. Uwan, Daddy. Pagkawanan na kumait. Nagbasulak ka. Pagkawanan na nagbalinak na uyong. Di kay aksangit, Nana. Ang mga numakapadakas kada kayo ti kasta. Pagkawanan na kumaw. Di kay agdanag. Napakawan kayon. Napatag kayon kanyak. Taasawa na kayo ti amak. Di mo kumabay-bayan si ama mo. Pili, saan ka pa'y amatay? Agbyag ka pa'y itinapaot. Makabanan na Ador. Itad kunti wayawayam. Di kang paritaon. Agyamanak, Feli. Agyamanak, Nana. Kat di kay madanagan, ibilang kayo kaspudpudno nga inak. Kat tumulungak nga mga sikaso kada kayo, para itipatpatgak unay nga amak. Nagsayaat ka nga, anak. Ti ayat, itured kan ibturan na amin abanag. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Insurat ni Jenna Almoite di Agiyaman Kami. Biyag ti tao. Ket ita, isagot mi kada kayo ti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Ha? Tatang? Anyat sangsangitan nyo? Ninanang mo, anak ko, pinanawan na tahan. Anya? Napanan na. Simura ta na iti lalaki. Anang isukatan na kadata, anak ko. Anya? Apay adi nakin kuyog. Di na ka di kayat akadin na, anak ko. Anya nga iti masakbayak iti sidong yo. Kit awan mo trabaho yo. Makasapulak tumot lang, anak ko. Diyak nagayatan ti pan nakapukaw ti trabaho. Tanagsiraan ti kumpanya apag trabawak. Apay nga pinanawan nak ni nanang. Kasanuwag paitan ngay. Anak, ano sampay lang to'y maitad ko abalon mo amaman agiskwila, anak ko. Tinggatang ko ni tibagas tinat kadak iti kalman. Napanak na ki extra na ki construction, anak ko. Anya muting. Awan pa'y ganas tagiskwila no kastoy. Anya nga iti pagmeriendak ditoy. Pagplitik mo't lang nga mapanagiskwila na itoy. Anong sampay ti magmagnanak ko? Ta asidigman. Masaduta ka magna. Ay, ura dya ag meriendan. Ano sa kong tibisin ko? Ryan, ituludan kanto ni ti meriendam no aldaw, anak ko. Saanan? Ay na, agyaman nak angkal. Natarimaan ti payong ko. Agyaman nak Isak ti rumbang agyaman, kanakan.
Tani na yun ang tibayad mo kanya. Wala takip munday ta, Uncle. Agyaman Isa, kanakan. Aywan, yag kuntuman di sapatos nila kay ko, tapadait ko kada kayo, Uncle. Muna, yag mulat ta Isa. O sige, mapanakon, Uncle, ha? Sige, agyaman manan. Ay na, anusak pa lang tagdahit iti sapatos. Kaya nagtarimaan iti payong, kananyapay tita. Tawan pa imot paki-extra ak na construction. Ayan na tati anak ko. Dayjay gayam. Nakatugaw iti puon ti kayo. Ryan! Anak! Apay nga umay kayo dito pagadalan. Umay ka. Ikang ka iti merienda manak ko. Adoy. Kimata nga kiti bananak yo kan adapay Diyos mo dita. Anya kay mutin. Di kayo lamabay ni tikasta lang ayo. Nagmursen kayo. Kababay titsura yo, tatang. Saan nga mo dagiti kaadalak ang marigrigat ti amak? Ala, yagyo na itan, tapumanaw kayon. Uwan, anak ko. Sige nga Rod, panawan ka na anak ko. Mangan ka, Wen? Wen, alaki din. Pumanaw kayon. Naksa makikumboy dito tsindahan Makasidsidaak iti naimas. Tanoad da makumbuyak. Mga anak ton dito Makaamon ton ni tatang Uray ta na iramot iti asin sidsidain na. Hoy! Darasan mo ta. Nagbuntog ka nga kungunay. Wen Ben, ubayon. Ninanang dayjay Darasan, umuna ako ni tikotse. Wen, sige. Sumarunguan. Nanang! Nanang! Ryan. Nanang, kailiw ka una yan. Apay pinanawan nak. Nanang. Lading itak anak ko. Planok ko mati umay mangsukon kan kangam istrikto ni Ben. Sino ka di dayjay lalaki, nanang? Apay abugbuggawan na kayo. Ako, ni tatam Ben. Simurot akon kan kuana. Tada mabalin na itibiyag. Nauma akon iti kinarigat ti panagbiag tayo anak ko. Iso anaramid ko ti kastoy. Pasensya ka kumaan. Sumurot ang matkin ka, nanang. Anya? Please, nanang. Yak kayatan ni Jibalay. Awan tinapinta sa masakbayak iti sidong ni tatang. Nanang, awan mo't na talaga tapanggadan na. Makiki-extra lang, mat. Ko. Alan na, nanang. Please, sumurutakin kan. Sige, umay kang arudan. Tani, agur-ura yan ni tatam aben itilugan. Tulungan na kamangimot ka dagiti ginatgatang ko, anak ko. Agsuro ka man ngagmaneho, Felisa. Ay, jakmat ammo, Ben. Isungarod ako nang agsuro ka. Tapno masursurom. Di mo pala pinadpadas, di mo amo kun kunamon. Basta isuro ka. Tapno si Kanton, ti mangimaniho kanya. Makabannog mo, tagmaniho. Ay, sige Padasat no amok, Ben. Wen, nalakalaeng. Kabalam dayta, Felisa. Yung karingan na dyan anak mo. Tawasingan na jalugan. Nasapa pa Ben. Alas 4:30 pala iti parbangon. Di mo man pag senyorit 20 anak mo, dito'y balay, Felisa. Masapa ka rumarita. Isu ariingam ni Ryan. Tawasingan na, tilugan ko. Ay, syaklaengan, Ben. Kasano nga ron ang makaluto ka ngay? Riingam ti anak mo, kunak! Anyak mo na ngay, dito'y balay. Isurom mo't at tumulong ka na giti trabaho, Nawatam! Anak, pangasim. Agawit na ni Jay palay. Manjak, awan na pintas ang masakbayak iti sidong nyo. Isu aninanang ti sumurutak. Naimbag ijay. Tama itadda amin na kasapunak. Kinsigurado ang mapagadaldak. Anak ko. Ala, pumanaw kayon. Maudin da ito yung mayo dito pagadalan, Nangan kayon, Uncle? Wan isa, nalpasan. Anyat sindayo ngay. Asin man nga tan, Uncle. Kuha.
Jak kami nasangot tinapan na kichenda. Taado ti awat ko ada ita ka sapatos. Ala, agrobot kayo nga rod, Uncle. Taintay mangan itirwar. Ay, saanan. Adaw pa'y tidak ita ka sapatos. Agyaman naglaangan. Kan may sa, nabsugak pa eh. Ay na, makauray day tatrabaho yu, Uncle. Alakit din, tapno makapasyar kayo, mat. Ipasyar kayo, Uncle. Ay na, saanan. Agyaman naglaangan. Ala nga rod, ikang kaila iti kwarta yun. Antoy, igatang yun ti iti sidaan nyo, ha? Saan man na puro asin ti sidaan yun? Anya nga iti pigsayo, no di kay matmangan iti nasustansya. Pasapol ngamin nga aging pedak, kanakan. Anyat yung urnungan nyo, aya, Uncle. Katag may sakay matan iti balay yo. Pinanawan na kailang aruden dagiti agina. Oray kasya iti inarami ti asawa. Napatagdalat ta iti anak ko, iti biyak ko, kaanakan. Anya? Ginuliban na kayo ni auntie? Kastapay laang ti ibagayo? Saan nyo akagura? Awan ti maganap ko, nugurag ti asawa, kaanakan. Imbis akas na ti aramidak. Ikararaga kiti. Dawatag ti kaasi ti Diyos. Asapay ko ma. Tamakamiris tumat larang. Kat agsublidan dito'y balay. Umuli ka man iti bubong. Taliham, pasukatan ta ti pintor na. Mabuti nga umuli, tata. Bakla kaya. Kita damot ti agdan nga ramatang. Sa anak ana irwam nga umuli, tata. Irwam mo itan. Sabali ti biyag mo ija balayaw. Sabali mo ditoy. Tamakipagnanaid ka lang dito'y balay ko. Tata. Alan, agunay kan. Itala makapagtrabaho ka iti husto dito'y balay. Tawan klase. Alan, agunay kan daldaway. Ben, inak makitsenda. Sige. At ito iti pakitsendam. Masaluta ka rumar. Uray tamong matintag maneho. Alamon tilogan. Sige, mapanak nga rudan. Ta sigurado nga ado ti tao ita. Taal daw ti tsenda. Mala, mapan ka nga rudan. Darasam. Api akasla sa bali ti taray tuylugan ita. Kasla, adda ti... sapay pasalog. Api ngay, tsak may prenon. Awan preno tuylugan. Nagsakit ti panang panaw mon kada kami, Felisa. Pakawanan na kadagiti nagbasulakin ka. Felisa, nasakit ti panang ikalang mo kanyak ini. Nasaksakit man matan ti kastoy nagpanagam. Ngam di ka madanagan. Jak pulos nangimula ti sakit tinakamakin ka. Ipatpatag ko. Awanan na dinanang mo. Awanan ti rason. Tapno agtalinad kapay jay balay datatam aben. Agawitan ni jay balay. Anak ko. Jak mayat ti agawid. Kanayon nga ibagaday dinanang kanya. Ani tata binti makaitid iti napinta sa masakbayak. Iso ajak pumanaw iti sidong na. Agsardeng ka pa lang agadal, Ryan. Agurnong ka pa iti pagadal mo. Tano makaurnong ka, mabalin mo ton ti agadal. Di kagdanag, tatulungan kang tumot lang. Agtrabaho ka iti construction, tadagayam ko mangisarakan ka. Kan manipod ita, alas 3 ti parbangon ti panagring mo. Agtrabaho ka nga umuna dito balay. Sakbay amapan ka agtrabaho. Nawatam! Marigatan akong itisidong ni Tata Ben. Iso apumanaw akong dito'y balay na. Kimutungak pa iki din. Tanaparigat ako iti husto dito'y.
Nagdagsin na giti patrabaho na kanyak. Kanayon ti puyat ko ditoy. Isu a pumanawak. Agawid ako ni Jebalay. Gundawayak ti kawan na. Tatang! Tatang! Ayan nga ta ni Tatang. Tatang! Tatang! Awan samat. Ngam, apay saan na nakatrang katiri daw? Insan Ryan, nasaya ata nagawid ka. Ha? Insan Isa? Adda ka mo't gayam dito balay. Wan, tabang pantayak ni tatang mo. Ha? Apay ni Tatang, insan? Ken, ayan na ka di. Adda iti silid na. Ay na, masakit ti amam. Anya? Apay? Anya't sakit ni Tatang ko. Nagkutong kayon, Tatang. Ala, ang yaman na tanauray ko ti panagawin mo. Apay adi yung bagbaga masakit kayo gaya mo. Tatang. Kilahat mo ti panagsakit ko, anak. Nahalak iti panagapapgat ko. Iti sakit ko. Nabaybay-ak ti sakit ko. Aging ka nagbalinin akan sa. Tatang. Paimbag kayo kuma. Lablapanak ti sakit ko. Kabalak na ito. Pinanagsak na iti panagawit mo, anak ko. Sorry, iti kinatangsit ko kada kayo iti kalabas. Pakawanindak ko ma. Tatang. Sika, inspirasyon ko ngagbibiya. Iswala ba lang na ito yung sakit ko, anak ko. Kawanindak ko ma. Tatang. Oo. Mabit lang. Tadaited ko king ka. Adto iti bakbuk ko. Sika, ti ba o nag-abang hirawar iti karkana. Sa sibibiyagak pa ay anak ko. O kagaama, anak ko. Ni, nawadwad agad ti karga ti pasbukyo. Para king kadayta ng unong ko. Tatang, nanya na nagtanok kagayam nga ama. Insakripisyum ti salunat mo. Kapula ang kanyak nga anak mo. Ipatpatag kaunay. Tatang. Di mo tangsitan dagiti dadakkel mo, tadi mo ammo ti mapasamak iti masakbayan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti pakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, Agiyaman Kami. Biyag ti tao. Ket ita, sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Ita, tanay tabo nun day ti James ka anak ko. Anya ti plano mo ita, Rogie. Jack pailaan mo, Papa. Jack mapagsusurot ti panunot ko. Jack amo, no kasano kamin kinisyan nga anak ko. Awan ti rumba nga pagdanagam kinisyan, tada kami kinimamangyo ang mga iwan keng kuwana. Papa. Ada pensyon me kinimamayo. Matulungan mi ni siyan. Da kami timang paadal keng kuwana.
Awan mo ti trabaho, ta saan ka mat nga rod anakalpas iti panagadal mo. Papa, Isungagnad kayo dito'y balay, tawan ti pagastusan nyo dito'y. Tanagawit kayo di balay yo. Awan naima sa kanan nyo jay. Naimbag dito'y takanayon nga dakar ka tirem. Ang mga numay kao ti apuko be, no ipanaw yu dito'y balay. di kay madanagan, Papa. Saan ko nga ipanaw ti apo ko yu dito'y balay? Agsangsangit manan ni Papa. Ang mga arakop iti ladawan day di James. James, anak ko, pati na kami. Asit kak ni Papa. Papa, husto ko madaytan apa nagsangsangit yu. Nabaybay ti sakit mo, anak ko. Saan nga minanasigod, isuasa na naagasan na dagos. Noapay nga minadi mo yung pacheck kapadagos, ti anak mi, Roger. Kinapudno na. Kanayon ko idi nga ibaga nga agpa-doktor. Ngamjak maalo ko'y, Papa. Pasaray apaan nak, no pilitak. Di uray maninapa, panang ako ma. Basta nagimbag ti anak mi. Pabaya ka nga nga asawa. Emilio, anya ka di mananday ta. Apay aya nga ulit-ulit mga ibagbaga ti kasta. Huston, natayan ti anak ta. Uray sidiram asidiran ni Roji. Saanan amay subli ti bihag ti anak ta. Ala, Roji, mapan kan iti seledyo iti apo kumi. Uwen, Mama. Emilio, sarda nga mon asid sidiran ti manugang ta. Taawan basol na iti ipapatay ti anak ta. Dakkel ti basol na. Tabi na ibayan na day di James. Siguro. At dalalaki na. Iso abay na ibayan na ti anak ta. Di ka kumamad agsaw iti kasta. Taawan pamanagnag mo. Mabalin na ka nga idarom ni Roji iti kasta nga ibagbagam. Agdarom matasangwag. Huston, maturog takit din. Apay ayakas na isakit mo ti manugang tangam siyak. Siyak ti asawa. Siyak ti rumbang akampyam. Ala, maturog takit din. Rabiin. Talikodan ka man laang ta maturog akon. Di naktalikodan. Sangunak. Agsasawak pa'y laag. Basta maturog akon. Agsaw kang agmay-may sa ditano kayat mo. Kahit umay kayo agnauden dito'y balay. Nukunam asaan ka akomportable ije balay da abalayan anak kaw. Kanayon nga nga agpangag ni Papa. Kanayon nakapabasulan iti ipapatay day di James. Apay apabasulan da ka ngay. Katsigod mo't na sakit na dayjay. Nangagdamay ti imbaga ti doktor. Nabayagan na sakit na dayjay. Sala ka no rumwar dagiti sintomas. Nuaddan iti last stage ti kanser na. Sa bali ti ugali ti katugangak alalaki, Tatang. Agdumadakan ni Mama. Ay na, nusyak ti mapunuan. Sungatag day ta nga balayan kaw. Payakas ta ti bagbaga na. Talaga siguro mo't akidengnan ati matay di asawam. Nagsakit ti pupusayan ti asawak, Tatang. Ngamdagdagan da pa'y ti sakit ti barukong ko. Iswa pumanaw kami ni Chay. Anya, ipanaw mo ti apo kumi dito'y balay? Nangalaam ti itilaing mo. Agnaad kami ni ije balay, Papa. Apay, masigurado mamay paay mo ti kasapulan ti apo kumi. Magatang mo nga ta amin na masapsapol na. Agsapulak iti trabahok, Papa. Saan na mabalay na basta ipanaw mo latan ti apo kumi? Dakkel ti karbangan mi kengkuana. Tamanipod basay, adon tinaitultulong mi kengkuana. Papa. No pumanaw ka, si kalaang. Di mo ikuyog ti apo ko may. Agpakpakaasiak, Papa. Ure agbakasyon kami lang aron ije balay da Tatang. Ure makalawas laang. Ha? Mailiw amin ni Tatang kanisyan. Kaya't namot nga iliwan ti apo ko na, Papa. Mabayago na iti ta makalawas. Tuwa nga aldaw. Mabalbalin pa. O sige, Papa.
2 nga aldaw. Apay ngay, 4 nga aldawan, ngam di matla agawit ang dagiti agina. Baybay am kadila ang agbakasyon dagiti agina, Emilio. Ay saan na mabalin? Ti kayat na, ipanaw na ni siyan dito'y balay. Saan na mabalin? Kasano asaan da pumanaw kat kastamat ti ugalim. Kanayon mo pagsasawan di manugang ta. Huh! Talagang nga isakit mo na di babae. Napatpatag di manugang mo ngumsyak nga asawam. Saan na kasta? Ngam awan mo't ngamin ka eskanti pampabasol mo kan kuana ah. Huh! Inaksukunan nito! Agmanuak, lolo. Upay kasukunan na napok. Agawit na ni Jay Balay, Juan. Ha? Ni mami ngay? Saan tayo nga kadwa? Paybayamon ni mami. Saan na kami akay kaya? Iso ngayong panaw na kay Jay Balay. Ha? Si kalangan tayo may Jay Balay, Juan. Ikuyog tayuan ni mami, lolo. O sige, ibagam nga ron. Sikat yung mga lukoy king kuana, ngagsublay Jay Balay. Papa, dito'y kami pailaan kanisyan. Kailiw men, ti apo ko me. Agawit ka ni Jay Balay. Dito'y kami pay, Papa. Kat kasano nga ron, ti apo ko me. Kasano makadin nami, ha? Lolo, agyan kayong matan ditoy. Ay man, Jack. Jack mairusok ti agnaad iti kastoy a klase ti balay. Ha? Awan sapay kutsun ditoy. Abang ano natangkan ti pagturturugan ti apok. Uray natangkan basta kaidak ni mami, lolo. O makitam, natangkan gayam ti pagitidan ni siyan ditoy. O, anya titsidam ditoy siyan. Rabong, pariyakan og guti kamuti, lolo. Ay na, kaasi ka mo, tapo ka. Basta lagayam ti sidsadam ditoy. Iso nga gawit ka ni Jay Balay, Juan. Ngam adda sagpaw na nga nitib nga manok, lolo. Ha? Uray pay. Basta gawit tayon. Yawit kondisyan, no di mo kaya ti sumurot. O sige, Papa. No manugot lakit diti apo ko yo. Yawid yo. Angam na di na kayat. Pangaasi yu tadi yu pilitan, Papa. O anya, sumurot ka kanya kapo. Hintay Jay Mol. Hintay gumatang ti ado ngay ayam mo. Dak kayat ti sumurot. No saan ko nga kadwan mamik, lolo. Anya? Alan please, apo. Manjak nga talaga, lolo. Madik nga maisinakan ni mamik. Anya? Oh! Siguradom nga rod, asan ngagbisin ni siyan ditoy. Tanong maamwak la mabisbisinan ditoy. Delikado ka kanyak, Roger. Agabrodak, tatang. Anya, pangalaam nga rod nga iti kwarta abos-bosam, anak kaw. Umutangak iti porsyentuhan, tatang. Di ka nagpatulong kadag iti katugangam? Saanan, tatang? Ta sigurado nga iboy-boy tumanan ni Papadayta. Inton masungad nga aldaw. Di babae a katugangam ti kasaritam. Marigatan ka ano porsintuan ti pagutangam, anak kaw. Saanan? Basta nakasarita kung ti pagutangak, tatang. Anak kaw. Ibatik ni siyan kada kayo. Kat pangaasiyo, di yu kumabaybayan ti anak ko. Nasakit tinagam ko amang panaw iti anak ko. Ngam kapilitan. Pangaasiyo, di yu kumaitulok nga laan dati anak ko. Wen, anak ko. Ikarikday taken ka. Mami, apay ngay apanawan na. O, di ka agsangit anak ko. Di mat kayat mo ang mapadakkel ti balay tayo? Papintasan tayo. Saanan, urahan nga pumintas ti balay tayon kanda lolo. Basta di ka pumanaw, mami. Para itinapintas ang masakbayam ti ipapanaw ko, anak ko. Dayta ko matilaglagi pam, Juan. Uray saanan ang napintas ti masakbayak, mami. Basta saan ka pumanaw?
Umay ka man? Di ka naglidaywan? Mabiitak laang ija abroad. 2 atawan laang. Kasat no akabit nga iti 2 atawan, mami. Di mat grade 2 ka itan. Inton grade 4 kan. Agawid akton. Nagbayagos nga'y, mami. Di kang sangit tapno sana ka mailuyo sa anak ko. Aramidag ti amin akabailak. Tapno maipaayan kay tinapintas ama sakbayan. Nag-abroad mo't gaya mo ni Roji, lakay. Kasdaya, kita ti kinabastos da diya manugang ta. Nag-abroad di man na nagpakada kadata. Ala, baybay amon. Awan lang arod dito yun. Apaam pailaan. Nasayat mo no nag-abroadan. Rumbang laang nga. Tapno da pagbiag na iti apo ko ta. Nga masapol ay awit ta dito yung balay ni Sean. Kasaritan pa ni Roji may papan iti dayta. Di ka agdesisyon na siksika. Basta alag ti apo ko ta. Lolo, imbag tayo may kayo. Natumba ni Lolo Osting. Anya, ayan na. Adda ijay kusina, Lolo. Haan nga makasao. Umala, umay ka. Kitaan ta ni Lolom. Ay sus, naataki-laki iti ni Lolom. Itaray tayo na ijay ospital, Lolo. Sana na tayo ni Lolom. Ha? Agang angas pa imat. Natay daytan. Ang taraudi lang nga angas na daytan. Ala, umay kan. Tapanawan tan ni Lolom dito. Saan tayo kadi atulungan? Inta mga yabi timang tulong kingkwana. Agkakaima sa makan, tinorder ko apong. Mangang kaiti husto, well? Lolo, amampay ng tulong kan Lolo Osting? Adad. Intex ko ti kaarubay tay. Di ka madanagan. Well? Kaasimutan. Awagan nyo kuman ni Mami, tay bagayo. Well, awagak to numadamdama. Mangan ka pa, well? Kasladyak makapangan, panpanunutok ni Lolo Osting. Ay na, adan na pan ng tulong kingkwana. So di ka madanagan, well? Mangan ka kaidi. Naatagi ni tatag mo. Sana na itarayadago si ospital. Jack makaawin, Papa. Di ka madanagan. Tatakamin ti makam mo dito. Takamin ti mang lamay ti amam. Agyaman Papa. Agnaedan dito yung balay ni Sean. Tanatay matan ni abalayan usting ang mga aywan kingwana. Kaasimot day di abalayan. Talaga akas tatibiyag. Mapantayo amin dito. Kahit nagsaritaan yon kan ni Roji, di maipapan kan ni Sean. Juan, no choice matlaagan. Asino pa'y kumati pangital kan na kini Sean. No sana data. Iso asaan akon di pride ay diya babae. Taamangan no makangagmanan kanyang. Apay asaan nga umawawag ni Mami, Lolo? Awan, hindi nakapagan ano day jay. Ha? At siguro nasawa na jay abroad. Iso nalipatan na ka, napok. Apay ngay, Lolo. Torpe nga rod day jay nga inam. Napan nagbiro kiti asawa na jay abroad. Iso binaybayan na kan. So alipatan mo ni mamay. San abalita da kami kinilolam amang ipatpataging ka. Mailiwakon kan ni Mami. Saan nakangaruda na paganano? Apay aya nga iso ti sang kalagip mo. Lolo? Lipata mo ti inam. Tanalipatan na kan. Linaksid na kan nga anak na. Hello, Papa. Kasaritak ko man ni Sean. Nakaturogan. Di mon singan ti panaturog na. Di ko madanagan. Tanakaradkadlata ti apo ko may. Nabayag nga minan ajak nakasarita ti anak ko, Papa. Nakaturog nga rudan. Apay di ka makawawa tayo. Madisturbo ti panagdakkel na numasinga. O sige nga rudan, Papa. Inton bigat lang nga rudan nakasaritak ti anak ko. Saanan? Tatapapanan minton bigat. Awan signal iti papanan may. At ataraayan may akasa. Anya?
Oh, sige. Tanay, makaturturo ka kaon. Bye. Bye, Papa. Maulawak, bakit? Agri ko ti panagkitak. Apayan. Upit ti barukong ko. Agsakit iti dal. Marikatan ako. Sus, apayan ngay. Mabitla ang tamang ayabak iti pagluganan ta. Itaray ka di ospital. Emilio! Diyos ko! Natumban ta asawak! Hello, Rogie. Adda kami ita dito ospital. Ha? Apay, Mama? Ni Papam, naatake kat nagbalinan na bedridden. Sana na makasao. Anya? Kala at tipad nakaatake na, Rogie. Kaasimat nga ron ni Papa no kasta, Mama. Wen nga rod. Sana bale, umadanin ti panagawid ko. Matulungan kayon, apaman ang makasangputak dita Pilipinas. Siyan, anak ko, kumusta kan? Mami, may iliwak ka nyamon. Uray siya ka, anak ko. Kat, kumusta ka niyay? Mayat, Mami, ngam ayan ngay di asawam. Ha? Asawa? Awan mo't asawak. Kuna ni Lolo, addan asawam, isungahan na kun awawagan. Insukat nak kanon, di nak kanon kay kayat. Anya? Ay, sana pud no dayta, anak ko. Ha? No kasta aglas-lastog ni Lolo? Ay, ala, ka. Mapantay itayan ni Lolom. Kumusta kayon, Papa? Ado tinamwak iti anak ko, Papa. Impaidam yu ti anak ko kanyak. Kabayatan ti kaada kaya abroad. Pinaritan yu gayam ang makisarita kanyak iti cellphone. Ngam, di kay kayatin asidiran. Tama asya nakiti kasta alangayo. Amo ka nagbabawyan yung tinapalabas. Babaan ti kasta pa nagsangit yu, Papa. Kat uray awan tinasaya at ngayon pakita yu kanya kitik alabas. Si dada anak lata tumulong kada kayo, Papa. Kat di kay madanagan. Mapakawan kayo. Kat agpaimbag kayo kuma. No awan panagbutag mo iti Diyos. Asiden ti malas iti biag mo. Kam no nasingpet ka iti padam a tao, mabindisyonan kanto. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, Agiyaman Kami. Biyag, ti tao. Ita, sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Jimmy, lakay, agriing kan. Anyat oras Jonalyn. Alas 7 agriing kan, ta schedule ti dialysis mo ita. Uwan gaya man niya. Naimbag ta rin ni Ingnak. Bakit? Ala, agmurmuray kan. Tainak agidasaran iti pamigatan tayo, Jimmy. Lola, napananda na ng kantatang? Napanda iti doktor, apok. Schedule nga binti dialysis ni tatang mo ita. Nakaturog ka pa'y itay pimanaw da. Ay, agimbag kuman agamin ni tatang. Tapno saan dan amap-mapan iti doktor. Wen, agimbag to, apok. Pagimbagan ni Apo Diyos. Saan samat adangdanggan ni Apo Diyos ti kararag ko, Lula?
Kanayon ko gamin nga ikararagan ni tatang. Ngam apay ngay ngahan nga agim imbag. Agimbag to, apok. Saan aga po taing kararag mo kat masungbatan adagos. Iso adi mo sasawan ti kasta. Wan, Lola. Nala, umay katagar mo sarkan, apok. Mapantan ijay kusina. Jimmy, rumwarak ha. Mabati kayo man nandito balay. Papanam ka di. Bakit? Nag-text di kumari ta maestra. Tangdanan na kanong aglaba. Isupay ti tangdan ko lakay. No kasta, saan ka mapanaglako ije paling kita? Saan man? Mapanak to ano malpasak ng aglaba? Nabanbanog kanton Bakit? Kabailak, Jimmy. Ura niya klase ti trabaho. Sirkak. Gundawayak ta napigsaak pay. Oh, apay nga gluha ka. Pasensya ka na. Bakit? No saan kumakasto di sa lunat ko? Siya kumatagtrab-trabaho. At ka kumalaang dito'y balay para luto. Para aywan iti anak ta. Pangaasim, hindi ka kumagsangit. Lalaki ka. Rumbang lasi ka tagbalin anatibkar. Pasensya ka. Diyak ka ba ilan alapdan ti agsangit? Tunggal makitak ti panagrigrigat mo. Bakit? Sana siyak ti panunutan. Kabailak da ito'y. Para iti panagimbag mo. O sige tani aldawan. Rumwara kon, Jimmy. Agawid akon. Tanakalaba akmatan. Inakbiit kita anta asawak. Saak tumapan aglako itinatan ijay ini. Papanam, Jonalyn. Ha? Agawid akon, Tata Rohel. Umay kalumuganan. Tani, adayo pa iti pagnam. Ha? Saanan, Tata? Exercise kon da ito'y. Umay kakit din. Mabain ka pailaan. Umay ka. Sige nga ron, Tata. Kumusta niya asawam, Jonalyn? Kasjay, agpapaagas latta, Tata. Mamidwa iti makalawas ti dialysis na. Ay sos, kasi kamot nga ron Pangalalaan nyo nga iti kwartayo, kit makilablabada kamot lang. Adaahen siya pagpatpatulungan mi. Ngam, saan nga amin kat itadda. Adalat tamat gastusan mi. Iso masapul nga agsalukagak, Tata. Mapanak makilabada. Kalpasan na, mapanak aglako itinatang nga angkat ko ijiili. Ay sos, kaasi kamat. At tinasayat, mapantabi iti balay. Ha? Apay, Tata? At daited ko abagas, kundad tumapay. Tulong ko kada kayo. Ha? Ala, nakababain, Tata Rohel. Awan ti rumbang apagbainam kanyak. Kas kalasabsabali. Agkakalugaran tayo. Isu arumbang lang agtitinulong tayo. Awan ka di pa ni nanang mo, Kulin? Awan pa'y tatang. Nangangatan ni nanang mo. Jak amu tatang, baka aglablaba pa'y laang Ay, kaasimot ni nanang mo. Kaano nga tanga agimbag kayo, tatang? Dandanin, anak ko. Idi yu pa'y lang nga ibagbaga nga dandanin, ngam nagbayag ngay. Ha, ada tao, tatang. Amangan no ni nanang mo daytan, anak ko. No kasta, saan ka na mapaniyiili, Jonalyn? Saanan, taldawan lakay. Sana bali, andaingtid ni Tata Rohel ang bagas kan groceries. Nangtid pa iti kwarta. Tulong na kano kada tayo. Ha? Diyak laing pagkarupan na singput gayam ni Tata Rohel. Naimbag man? Bakit? Wan, sa pa kano ti mapan ije balay da inton bigat. Ilaba kano. Kat di ka una agbambanog bakit?
Dahil ka ba alam-alabaan ti awatan? Wen, may mayat kit di ano ado ti labaak. Tad ado ti tangdan ko lakay. Oh, at tititangdan mo ang naglaba, Jonalyn. Ha? Ala, nagdakkel unay daytoy Tata Rohel. 2,000 mo't daytoy. Wen, tulong kunti daddo makada kayo. Ala, nakababainan kada kayo, Tata. Di kagbabain. Takas iti kanayon kung nga ibaga. Awan ti sabaling agtitinulong no saan ada tayo. Iso ano adda ka sa pulam. Di kagbain nga umasidag kanyak, wen? Agyaman ako unay, Tata Rohel. Nakasingsingpot kayo kada kami. Ha? Ninanang, apay nga ta? Kakitaan ba kahit? Amuam na niya ti mapaspasamak kinkwana. Wen, mabitla ang arod. Nagsakit unay ti tiyan ko. Agrikos ti sakit naging kay ti sikat kan bukot ko. Mahulawak pa ikit din anak ko. Ipan kayo ni ospital, nanang. Saanan? No ipan ko nakatanya nga rod. Awan gastusan tayo nagpa-ospital, anak ko. Saan nyo panunutan ti kwarta ta may diskitaran day ta, nanang. Mabitlaan, inak mga yabi ti pagluganan tayo, nanang. Ha? Ni Tata Rohel. Apay nga ta. Hello, Tata? Ada ka di wayamin ton bigat, Jonalyn? Diyak pa'y masigurado, Tata. Amangan ngamin numakonfine ti inak. Agsakit ngamin ti tiyan na. Anya? Bukas ta, ada kayo nita ospital. Ada kami pa dito'y balay, Tata. Inak pa'y lamang ayabi ti pagluganan mi. Idaray kayo di ospital ni nanang ko. Siya kundi mangitulod ka na kayo, Jonalyn. Urayan da, tumaya ka dagos. Bye. Ha? Nanang, itulod na tayo kano ni Tata Rohel di ospital. Kumusta ni nanang? Bakit? Maopera ni nanang. Tada kano ba to iti aprona? Anya? Iso arumwarak matla adagos. Inakagdiskitar iti kwarta lakay. Pagdiskitaram ngay. Bakit? Kumpormeditan. Sursurak amin nakakabagyan tayo. Barang pautangan dak. Ay, sos. Nairanamot nga awanan kami kaanakan. Hadda nga min naggastusan may. Pasensya awan maipautang ko kaanakan. Alang arod, agyamanak ulitag. Pasensya kan sapay ko matamawatan na kaanakan. Wen ulitag. O sige, mapanak pa'y nga rod. Nilaangan Tata Rohel tinamnamak. Sinursur ko amin na nakakabagyak. Awan tinaipautang da kanyak. 5 gasot lang tinadiskitarak. Diyos ko, sapay lang kumatada mautang ko akwarta. Awanan ti amok nga sitkan. Iso atulungan na kuma, apo. Jonalyn! Ha? Tata Rohel? Umay kalumuganan. Uwan, Tata. Mapan ka di ospital. Apay magmagna ka. Nagkapuak ngamin itayan dagiti kakabagyak, Tata. Napanak nagdiskitar iti kwarta. Awan mat na itedda. Maopera ngamin ni nanang ko. Anya? Ay sos. Kunakmatkin ka. Ano adda ka sa pulam? Di kagbain nga masidag kanyak. Tata. Ala, agdiritso tayo di bangko. Tayo nakmangirwar iti kwarta. Tayo kan kayo tibusbusin nyo di ospital. Ha? Agyaman Tata Rohel. Ikarig, agbayad akto. Barang makasapul akton iti permanente at trabahok. Tapno makabayad ak kada kayo. Nangalaam iti kwartam, anak ko. Pinautangan nak ni Tata Rohel, nanang. Ay na, mailumlum kan iti utang, anak ko.
Pasensya kan Jakmat ni namnama akas to iti mapasamak kanyak. Ala, sana bale, tadan busbusan tayo akwarta. Sa apay dialysis man ang asawam intun bigat, anak ko. Wan nga rod, agawid ak intun bigat tayo nakipadialysis ta asawak, nanang ha? Wan, anak ko. Ay, ingka kitaan nagiti agamam. Saan na bale? At damot nagiti nurse amang bantay kanyak diti ospital. Pasensya kayo pa'y laang nga rod, nanang Panawan kayo. Angam agsubli akmat la adagos. Apaman ama ipadoktor ko ti asawak. Hello, Tata Rohel? Umay ka dito'y balay, tadaited ko ken ka, Junalyn. Ha? Alam tinayon tinted ko akwarta. Sige, Tata. Agyaman akmanan, ha? Okay, bye. Urayan ka, Junalyn. Uwan, Tata. Naimbaglakit din tada ni Tata Rohel amang tultulong kada kami. Papuskule kung tirupak nga umutang kankwana. Sana bale, taisumot ti mga idijaya ititulong na. Anto'y ti kwarta, Junalyn. Ha? Nagadumot tanday ta, Tata? Wen, tapno da reserba makwarta. Tamok nga ado ti paggasto sa mita. Tata, adon ti utang ko kada kayo. Madanaganak. Mga numarigatan akton nga agbayad. Saan mo nabayatan da ita, Junalyn? Basta... Ay... Ha? Kinapudno na, Junalyn. Agayatakin ka. Ang di kagdanag. Tasaan ka nga apurain ang mga klon kanyak. Tamo ka pampanunutan ti asawam. Saan ka nga agproblema iti kwarta no makirelasyon ka kanyak? Tata Rohel? Ulitek, saan ka nga apurain ang mga klon kanyak? Basta'y karim nga paman ang matay ti asawam. Makiasawa kan kanyak. Ipay ko amin na kasapulan nyo. Kanin nyo, pagbayad iti dialysis ti asawam, ken pagagasti na. Isungag panunot ka na imbag, Junalyn. Diyos ko, itapay laan. Agkidawa kon iti pamakawan kan ka. Tasigurado ang makabasulak. Nututupak ni Tata Rohel. Pakawanan na kuma. Apo. Nila Tata Rohel ti amok ang makatulong kada kami. Kaya't ko pa'y agbyag iti napaot ti asawak. Kastamatan iti inak. Iso pakawanan na kuma. No daytoy laangan ti amok awagas. Tap nagtultuloy ti panagpaagas ta asawak. Daytoy ti dawat ko. Itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Nanang, malpas ka din nga nagkararag. Uwan, anak ko. Kunak man nakaturog kan. Urayan ka nga agid dadlitoy abay mikan ni tatang. Ala, maturog kan anak ko, wan, tanirabiin. Amangan numalukag ni tatang mo, naimas titurog nan. Wan nanang, agin narakop tagarodan Kailiw kon maarakop ni tatang. Agungat matgamin no arakupag, nasakit ka no. Maawatam ko mati amamuan. Anda nga minrikrik naan na anasakit. Wan nanang. Ala, maturog ta nga roden. Good night, anak ko. Good night, nanang. Napulingan kayo kadi? Ha? Apay? Naglalabasit ngamin dagiti matayo.
Ha, baybayam na kita matak, Jonalyn. Mun gayam. Ato ti kwarta. Agyaman Tata Rohel. Basta titulagan ta, inton matay ti asawam. Datate agdin na. Jonalyn, kasarsarita ka. Ibagam no di mo kayat. Taisardeng kumagtantimang tid iti kwartakan ka. Kan singirak tininted ko kan ka. Bayadam amin dagijay, no di ka umanugot iti kondisyon ko. Sige, Tata Rohel. Umanugot hak. Oh, thank you. Ikanak man nga rod iti bonus, Jonalyn. Anya a bonus, Tata? Uray, agagla iti muging, wenno iti pingping. Mabit lang Jonalyn. Importante ito'y awag ko. Tata, agawid akmatan taro rayan da kay Jabalay. Okay, sige. Ingat ka. Sige, Tata. Hello? Agyamanak. Aday mawag kan kwa na. Nailisi akit ipagbasulak. Naimbag kayon, Lola? Saan pa'y, apok? Kaup-operak, iso anak kapsutak pa'y. Ala, kaasi kayo matkan ni tatang, agsaksakit kayo nga duwa. Da kami kan ni nanang kat saan? Ay, kat, pagyamanan tayo iti Diyos at nasalunat kayo kan ni nanang mo. Tano agsakit tayo amin, kasano tayo ngayon? Kapi kamat gamin nga kapi, Lola. Madinsamat ti ka na yun nga kapi. Naira nala siguro ta kape. Aywan, ingka itayan ni tatang mo ta amangan no adamasapul na. Nakaturog. Kaya't ko nga arakupan ngam agungat-mat tanasakit ti bagbagina. Ay, kaasimot ni tatang mo, apok. Iso nga awawatem no kastay nga agungat, wan. Ado nga minti nasakit arikrik naan na. Wan, Lola. Ay, awan pa'y lang mat ni nanang. Ala, uraya mon. Ta sigurado apaawi den day chay, apok. Nayawid ko ni nanang dito'y balay, Jimmy. Maasikaso kan mabantayan ka manan. Aywanam, ti salunat mo. Bakit? Di ka unay agbambanog. Wan, di nakpakadanagan. Napigsaak. Kita mo, nagdadakkel tupay dagiti muscle ko. Umun-unagan dagiti matam. Gapo iti puyat. Ken banog da ita. Nagngisit aglawlaw dagiti matam. Ay na, saan man natila madmadlaw mo kanyak lakay? Natural nga eyebrow dagitan. Anay ko, agsikal manan ti tiyan ko. Ha? Nagtumar ka mo taniti akas mo. Di naman nga ro dengganan. Bakit? Anay. Kasano, di ka mat ngamin mangan. Mangan ka ngamin, uray basit laang. Pati tayong blender ko aprutas, di mo matinuman. Saanin nga mo nagtitaroon kanyak? Bakit? Kaslawan pa'y pigsakon nga agtilmon. Ipan kung saan. Saan ka di matakas na tibagbagam? Patip karam ti pakinakam mo. Natipkar ti pakinakam ko. Talaga nakapsutan ti bagik. Uray kayat ko pa'y ti agimbag. Saanin ang mapalin? Imbag ka pa'y, Jimmy. Di ta mapukawan itinamnama.
Kuna ni Nanang, bantayan kayo. Kanapan gimatang iti agas yu. Ha? Apay amay may sa tikit kitaan yu. Di kayo pa'y agkiram nga pulos. Tatang, mangmangagdak ka di. Tatang, agkuti kayo Nung nakaturog kayo, apay nga nakamulagat kayo. Nakanganga kayo pa'y. Di naksamat mangmangag ni tatang ko. Gunggunak man. Ha? Naglamiis ni tatang. Ulasak baka malamin. Ha? Kaslahan mo't nga agang angus. Igamakman ti tiyan na no agkut-kuti unuhaan. Ha? Saan nga agang angas? Hala, natay ka din ni tatang ko. Natayan ni tatang ko. Hiram sa Diyos. Naitabunan ni Jimmy, anak ko. Uwan, nanang. Ti amok. Agpaot pa iti sidong tayo ti asawak. Saan mat kaya man? Awanan ni tatang ko. Kailiw ko ni tatang nanang. Ala anak ko. Di kan agliday, Juan. Agin inanan ni tatang mo. Addan iti sidong ni Apo Diyos. Naragsakan iti sidong ti Apo. Ha? Naimbaganan, nanang? Juan, anak ko. Awanan ti sakit amarikrik nana. Addan iti sidong ni Apo Diyos. Nagpatinggan ti panagrigrig at ti amam. Awanan ti marikrig na sakit. Naginanan ni tatang mo. Ha? Ni Tata Ruel. Iso ti umawawag. Mabutbutangak. Ambuklatan ti bagana. Diyos ko, tulungan ako. Isurum ti rumbang aramidak. Diyak kaya ti kondisyon na ngay bagbaga na kanyak. Sumbataklatan. Hello, Tata Rohel? Anya nga, Jonalyn. Naitabo ng ti asawam. Umay ka kadisukunan ng di tabalayo. Kwa? Wano, sikante umay ditoy. Sige. Syaklatan ti umay di Tata Rohel. Okay. Di kan mangalay ti badom. Tadaginatang ko akawis mo. Pasiga na itis dagiti ginatang ko. Tagtalin na itkamot lang dito'y balay. Sige. Agrubot kang arunan. Tanwag babawi ka iti nagtulagan ta. Saan lasi ka ti dakas kanyak. Agraman pamilya. Diyos ko. Tsaka mo. Noom no dahito yung aramida kung ano saan. Mabuta nga kitipang ta ni Tata Rohel. Tsaka kaya tamay raman ti pamilyak. Diyos ko. Tarabayan na ko ma. Iturong nakitium no adalan. Di mo ipalubo sa may sagmakak. Kastamot ng ti pamilyak. Asitig ako ni ti balay na Tata Rohel. Ha? Nagado ti pulis iti paraangan na Tata Rohel? Matanda ka. Ditak pusasan. Ditak ibalod. Diyos ko, pinusasan da ni Tata Rohel. Apay nga ta. Anya di ko na yun ang nagyo iti news nanang.
Ni Ruhel apagut utangam. Drug pusher matgayam. Ha? No kasta? Isumat lagayam anagado ti pulis ije balayda. Pinusasanda ni Tata Ruhel. Ay, illegal matkayam ti pagtataudan tinagado a kwarta na. Diyos ko, agyamanak. Inlisinak iti mabalin na pa kay sakmakak. Agyamanak, Diyos ko. No nadalos ti konsensyam, nasaya atto ti pagtungpalam. Bueno papagayam, ditan ti naggibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, Agyaman Kami. Biyag ti tao. Ket ita, sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Sa dino tinaggapwam doon, ha? Kuwa mami. Nagkuyog kayo ka ni Brian, saan ka di? Di kaglibak, tay nawagak tinan, ha? Awan kanupay ni Brian ije balayda. When mami, nagkuyog kami ka ni Brian. Di mo't imbagak kan kaliklikang paylaang ti makikuyog iti nobyom. Agad adal ka paylaang anak ko. 16 yu paylaang ngam kanayo nan ti panagkuyog yu. Mami? Ala, ingkag palasan, tamang rabiitan. Brian, napnapanan nyo ka ni Donna. Nagpasyar kami lang, mama. Nag-window shopping ije mall. Liklikan nyo pala ang tagkuyog, anak ko. Agadal kayo pa'y nga umuna. Makauray day taabanag. Mama, palubusan da kami kung mga agkuyog. Tawan mo't dakis nga aramidan mi. Kun ipaspas nagmimot ti panagadal mi. Brian, Jack kayat ti kasta pa nagsungsungbat mo. Pagsaya atam ti ibagbagak. Iso adikan agkalintagan. Minor de edad kayo pa'y laeng ken ni Donna. Iso aliklikan nyo ti agkuyog, adakda kayo. Taamangan no mailawan kayo. Ragpaten nyo pa'y nga umuna dagiti arapapyo. Tano nakaturpos kayon, isunton ti panagkasaryo. Hello, Brian. Donna, kailiw ka man eh. Agkita ta ko ma. Saan ka makaruar, Brian? Agungat ni Mamik. Ngam, rimuar ni Mami. Ha? Napanan na? Adda na pan naginatang ije plaza. Ngam agsublimot la adagos day jay. Umayak nga rin dita balayo, Donna. Ha? Ngam, agawid mat la adagos ni Mami. Mabit la ije plaza day jay. Mabitak lang. Pumanawak mo't la adagos. Umay kalakitaan. Ha? O sige, makamu ka, Brian. Ay ayatan ka, Donna. Ay ayatan ka mat, Brian. No saan tala kumaaminor didan? Agkasartan, Donna. Agadal tapay nga umuna, ah? Ha? Ni Mami lakit din tinaglugan iti si Mardang atak sa iti batong. Darasam, agawid kan, Brian. Ay sus, amangan no makita nak. Alan, darasam ti rumwar iti balay. Ingkan! Brian, naggapu ka di tabalay? Ha, nana, adalanapan ko indad ka ni Donna. Nabayag ka di tabalay? Saan, nana? Kasangsangpot ko laytay. Anyat inaramid yu ken ni Donna. Apay nga inranampay ti may itay awanak. Ha? Awan, nana. Nagsarita kami lang. Unay kayo. Mami,
Di ko maungtan ni Brian. Mamin anumot nga ibagami kada kayo aliklikan nyo ti agkuyog no dakda kayo. Talaga kadingawan dengdenggan nyo. Sorry, Nana. Ala, agawid kan Brian. Kat maudin da ito'y ayo umay mo dito'y balay. Nawatam! Agyamanak ta pinatgamtikid daw kung agsarak taray ma. Wen, tamok ama ipapan ka dagit anak ta ti pagsaritaan ta. Oh, masansan nga rudan ti panagkuyog da. Di nakdengdenggan ti anak ko. Agpada ta, Marlene. No bagbagaak ti anak ko, ad-addaan namat ti mangsukir kanya. Ubing pa'y dagiti anak taray ma. Kasapulan dati panangigiya ta kadakwada. Wen, ngam agpada damat asukir. Ti pagamkak, amangan no agsikog ni Donna. Kasanon ti panagadalda, no masapada nga agasawa. Wen nga rod, iso pa nagkunak. Yadayok pa'y laang ti anak ko. Sakbaya mapasamak ti pagbutbut nganta. Agpada ta solo parent. Iso pa siya nga kinawatan taray ma. Wen, Marlene. Masapul a makaadal pa'y nga umuna dagiti anak ta. Tapno saan danto nga agbanag a nakakaasi iti masungad nga al-aldaw. Mami, papanan ka? Agbakasyon tayo di probinsya da lolo kan lolam. Kaano tayong agawid dito eh? Diyak pa yan mo. Basta agawid tayo ton bigat. Sana bale, bakasyon nyo matan. Brian, mangan kan Itay pa'y laasang sangwam ti taraon. Diyak makapangan, Mama. Asino ti pampanunutam? Ni Donna. Kaano nga tang agsublida dito syudad, Mama? Diyak ngamin makontak ti cellphone na. Talaga adimon makontak. Tawan signal itinapananda a lugar. Mama? Amok nga iliw mula ang dayta, anak ko. Ngampatyak nga aglabas tumatla dayta. Mairuwam kan tumatlaang, Brian. Iso amangan kan. Di ka agbisbisin, tapno di ka agsakit. Mami, agawid tayon ijabalay. Awan signal ti cellphone dito eh. Atidog tinala ka bakasyon ko. Isungag talinad tapay lang diti probinsya Donna. Mami. Agbakasyon tapay laang kunakmet. Kaya't ko tag-relax dito eh. Inton pa nagsasarak, ijay ton lugar ti kapsat ko ti pagadalam. Anya? Apay anas kan nga madayo ak, Mama. At damit pagadalan dito iti kolehiyo Nakasarita ko niya uncle mo. Tumulong matlaang amang paadalkan ka. Di kay kaya tapanawan, Mama. Di ka madanagan. Sumurutakkan ka iti papan mo ijay. Ha? Kasanon ti balay tayo dito eh. Ipaabang ko, Brian. Apay a pinanawan na, Brian. Sorry, Donna. Awan na aramidak. Diyak mabalin atub nga rin ni Mama. Piyamok, masangputan ka dito eh. Nga pimanaw ka matgayaman. Kailiw ka na makita, Brian. Oray siya, Donna. Kaya't ka na makita. Maara ko. Ala, aganos ta, Brian. Aramidan ta ang karit ka data dagito'y amang paspasaran ta. Sa bagay, maawatak dagiti dadakkel ta. Brian, umadanhin ti panagturpos mo iti kolehiyo. Uwan nga rin, Mama. Oo, apay nga ron akasla saan ka naragsak, iho. Kasla aglaladot ka. Maditirik na, Mama. Ken,
Awan ganas ko amangan. Isu amangan kayo latan, mama. Oh, apay. Anyat marikriknam, anak ko. Agdumar ka iti agas. Nasakit ti ulo? Wano anya? Saan, mama? Banog ko la siguro daytoy. Wano? Adda ka di saan nyo anag kinaawatan iti nobyam? Awan, mama. Sige. Umuna ako na maturog, mama. Ha? Anya nga tati mapaspasamak iti anak ko. Manon nga aldaw akas jay ti jarna. Happy graduation, anak ko! Thank you, Mommy. Isagot ko kada kayo ti baligi. Ay na, para matlaan kan ka ti baligim, anak ko. Para itinapinta sa masakbayam. Agyaw, anak, Mommy. Ni Brian ti umaw-awan. Sumbata mon, ta sigurado akablaawan na kadayta. Ay na, kabaudyanan na. Nakaturpos matlaangan dagiti anak taray ma. Wed nga rod, Marlene. Diyak mailadawan ti kinaragsak ko. Uray siyak. Oh, naibaglakit din ta natulnog dagiti anak ta kadata. Nagtungpalda kadata. Kat ita, natunoy dan dagiti arapaap da iti biyag. Wen nga rod. Kat naayat unay ti Diyos, ta tinulungan dataan ng bayabay kadagiti anak ta. Flowers for you, Donna. Brian! I missed you. Kailiw kamot unay, Donna. Oh, Brian, iho! Kumusta? Long time no see. Okay lang, nana. Da kayo. Kumusta kayo? Okay lang, Matt. Kimutong kansa. Diet, nana. Pa-diet ka pa'y dita, Una, tapno sana nga agbutyog. Amok mo't adi mo kaya't adumakal ti tiyan ko. Nalapaster kam ni Brian doon, ha? When, Mommy? Umay ka, Brian. Nala. Itatagpada na natalgad ti trabaho yu adwa. Mabalin yung tagkalaysa. Iso nga imayak, nana. Taumay ko kumaipakada ti idadanon min. Nuan niya ti saritaan nyo. Na kayo ti masurot. Nuan niya ti tulagan nyo. Da kami matiitan ti paspasurot kada kayo. Tanakalpas kayo mutan iti panagadalyo. Mami, agyaman kami ha. No saan da kami apinagin na dayo ka ni Brian. Amangan no nagasawa kami idin. Nga oray saan kami pa'y anakalpas iti panagadal ni. Amangan no agsasaruno pa'y kitnit anak yu Agyaman kami kada kayo, nana. Pinagbalin mi akarit da ya pagtang iti biyag mi. Ket ita, natunoy min tarapap mi. Agyaman akmet ta maawatan da kami. No apay ngay naramid mi tikas jay. Nala, ibagam ken ni mamam ta pagsasaritaan tayon ti kasaryo. Amo Brian, nakaragrag sakak. Ngamin, sikat ti makatuluyak. My first and last love. Ad dapat ti kinaragsak ko, Donna. Nagbayagmat ngamin ngaglabas ti aldaw. Magagaran akon ang makikalay sa kan ka. Apa yan? Nasakit ti abagak, Donna. Ha? Ano? Naktangan la siguro iti trabaho daytoy. Masansan ti panagsakit ti abagak. Brian, agpa-check up ka Ay, si Kamat. Saan a doktor ti kasapulan ti abagak? Tay mangilot ti kasapulan daytoy. Tay ay ayatek analaing nga agilot. Anay ko,
Nagsakit ti tiyan ko Masansanan da ito amarikliknak. Agpangato. Agingga dito'y abagak ti sakit na. Kanayon ti panagulaw ko. Kaslawan pa'y ganas ko namangan. Banog ko lang siguro iti trabaho da ito. Maturog akan. Mama! Mama! Ni Brian dayjay. Brian iho. Apa yan? Anyat mapaspasamak ka. Nabara ak, mama. Malaminak. Ulasan na kiti napuskol, mama. Diyos ko. Nagbara kang agpaiso. Mabit lang ta mga lak, iti tumaram nga agas. Kalpasan na, itaray kan iti ospital. Saanan, mama? Ulasan daklangan, mama. Basta, itaray ka iti ospital. Mama, ayan nyo. Ha? Mama? Anyat sangsangitan nyo. Brian, anak ko. Mama. Brian. Anyat sangsangitan nyo, kunak. Diyak ko makayat. Ngay baga na itikan ka. Ngam na sa isaya at numamam. Ha? Tapno ag tinulong to nga kararag. Anak ko. Dawatan ta ti kaasi tinamarso. Apay, mama. Iho, natawid mo ti sakit. Tay di amam. At the liver cancer mo. Mami, kitaan nyo man nubagay kumatlang to'y gown ko? Ne, impadas mo matan, tigaon mo anak ko. Wan, tapno amok, no umanay, wan no saan? Wan matkit di. Ay naam mo anak ko, nakaragrag sakak para kan ka. Ngamin, saan ka may tulad kanyak nga inam? Amumat, asaan ko anapadas tinaikasar. Iso nakaragrag sakak para kan ka, Donna. Ha? Ni Brian, Mami. Sige, kasarita mo. Tay nakisaganan ti ka ng tawan. Hello? Brian, my love. Umadanin ti kasarta. Excited ako na yan. Diyak makaturturog. Donna. Latingitek. Ngam, i-cancel tanti kasarta. Anya? Brian, pangasim. Di nakrabagang iti kasta. Saan ang mga rabrabak? Donna. Saan ta napatuloyan ti kasarta? Sumapol ka niti sa balya pagkasawaam. Ta saan kan nga ayaten? Bye. Hello? Brian? Hello? Apayakas jay ti imbagan ni Brian. Pudno ka ti tay jay nga imbagan, ha? Wano? Rabrabakan nak. Kat kayat nakasurpresaan. Mariribukan nak. Brian, iho. Apay akas jay ti imbagam itinopyam. Mama. Yak kayat amabalo at dagos te ayatek. Iso na saysaya at no sumapulin iti sa baling ayaten na.
Nga oray nakasaksakit kanyak. Anak ko, agbyag ka pa'y itinapaot. At dantaning tibiyag ko, awanin namnama. Itulok tayon. Na talaga siguro nga patinggalangan dito tibiyag ko. Saan? Dawatan ta, ti kaasi ti Diyos. Agimbag ka, anak ko. O anya, napankan ije balay da Brian? Wan, mami. Ngamawan tao ije balay da. Anya, kasano? Talaga kadi asaanan ang matuloy ti kasaryo kini Brian? Saan man, mami? Matuloy. Ang imbaga na lang arudan kan kaasumapol kan iti sabali nga ayatem. Saan kadi? Jakpat dyan day dyang imbaga na, mami. Rabrabagan naklaang day jay. Anya? Oh, imposible matapagangawan na pati ti panagkasaryo? Marikrik-nak, mami. Kaya't nakasurpresaan day jay. Masapol ang makasaritam atan inton bigatan ti kasaryo. Di kay madanagan, mami. Kaya't nakla siguro nga iprank tinobyok. Iso nga urayak latan inton kaaldawan ti kasarmi. Ang mga nasurpresaan nak to day jay. Aniya? Awan amok anagapaan mi. Awan panggapuan na amangi cancel iti kasar. Iso an napigsa ti atap ko, akayat nak nga iprank day jay. Dona, anak, itay tayo pa'y amang ururay kada Brian. Ngamawan damutan. Apay ngay, mami. Ayatan ngay. Nukunak tumot nga minkan kaidi nga mapanak ijabalay da. Ha? Dona? Mamaray ma. Itay pa'y lang agur-uray kami. Ayan ni Brian. Mangrugin ti seremonya. Iha. Sumrag ka. Mapan ka. Itisilid na. Ha? Apay ngagsangit kayo. Basta mapan ka na. Itisilid ti anak ko. Amin nga imbagakin ka. Iso ti kinapod no, Dona. Iso ala tingitak. No in-cancel ko ti kalay sata. Apay nga inlimod mo ti sakit mo. Latingitak. Diyak kaya't nga agdanag ka kanyak. So akas jay timbagak. Tapno kuranak. Kit nalakanak lang ang malipatan. Diyos ko. Brian, di nagpanawan. Mga asim. Ay, ayatan ka. Diyak ka balan no mapukaw ka itibiyag ko. Mabilang. Awagak da mama. Ibagag. Taikuyog nandito iti mangkasar ka na ta. Tadito yan. Ti pagkasaran ta. Si kababae, awatem ka di asi pupuso, daytoy lalaki, kas asawam? Owen, Father. Kat si ka lalaki, awatem ka di mat daytoy a babae, kas asawam? Owen, Father. Yan tangay kayat yo te agkasar, lualluan nyo daytoy. Oh,
Apo, a Diyos, ipahay mo kadi. Amanhipon ita nga aldaw. Ti puso, gan kararumami. Agkay-kaysa, iti amin abanag. Ay ayaten ka, Donna. Ay ayaten ka, Mat. Nasakit ti papanaw wan na ipupusay ti ipatpatag iti biyag. Nga masapol nga aklunan, tanalabit, at da napimpinta sa plano ti Diyos para iti masakbayan. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoites, Agiyaman Kami.